me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be settled. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ahenkan mochi nanzo de mu na moka ejina mamudi kan obi so nkwa ahenkan konsa pan abozi de se ade ba kwa mo bekinkan na nya disuanso ni se obi afra bronzan ni nua no ma fa ya hota ti odi anko nyankopon enko ne han to Obuoba Ofori Amanfo fro na batan kra le se kan de ahenkan 93.3 e kon kan a onia tie ahenkan 93.3 FM na mu tigu Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Radio papa abozeke. Thank you. Jesus, oh yeah, me yonku, Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. oh yeah, me yonku, oh yonipa, oh yonyame, mama. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. AHENKAN FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Juda busia kumu jata Sain konyimti franka Ansamo fuemo sintrabande Okufu Joshua na kucha Atini na papi Ine faba oduman kuma Yansabwa kwa onyima tinina Ansana riati babwati Abankasia otimungu Iyoja fedum jene matata Okromotea wakotini wapawa onyeye Akrusa na matu na bawa onshie Etebota Eni akrobe tunyami Wachibwa oni yeye Kaoni ashasi Yetebwa pamensu Anema asasi kasesu Imu yenu satrana Yanyinu nama etro Shanyanu mankobye Dinema wafofienu Okraye muwana
so my ananam what the biada and see what waiting free more no free memo Yamini ona maestro Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93 Radio papa abozeke ahenkan mote nanzo de mu wuru na moka ezina mamudi kan obeso nkwa ahenkan konsapan apoze de se ade ba kwa mo bekin kan nanya disianso ne de obi afa president ni ya no mama fa ya wota ti di an konya ko ngone hai do Obuoba Ofori Amanfo na patan kra ne se kande ahenkan 93.3 e kon kaya olia ye ahenkan 93.3 na mu dugu Ahenkan FM Mensro ya wanyamya ya nyeno nan ogochesua ne nanankensio Juda busia kumu jata saini konyimti franka ansamo kwemo sintrabande oguvu Joshua na kucha atini na papi in a fire of the man, command. Yansabwa on your Martina, and Sana Rati Babwati, oh, Abancasia Timunku, Ioja Fedum Genematata, Promotional, Patrina Power, across Anamatuna Bawa on Shea. It's a botan. And ya brother to Yamin. What's a boy? Only I shall see. It's a boy, Parmensu. And a Mawasa Cassas. Timuyano Satrana. And you know, Nama is road. And you know, Maakye. Dinemawa for Fieno. O cry anatabano so my ananam what the biada and see what waiting free more no free memo Yamini ona maestro isani ati emuno asosini ya wariasi achechecherare moko wasisasisa ebekiri Apim, Opidua to talk when you want one hour de beshe. Now when one morning for Ketia Yanenama is Udini Umase one son you my year one. Ye prayer where shall die. Ye wana ye wadinina. Elohim, Elohika. Yea, Minyanko. The mighty God, even the Lord, had spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Chinu na yeme de osi onyankopon twiridiampon awurade rekasa na ofre asase firi owia apuoye dikosi na toye. Chinu yeme de pa osi onyankopon twiridiampon awurade rekasa na ofre asase firi owia apuoye dikosi atoye. Nati sawo twasoa osi Sion aropa yi baby Sion won yemfa Ghana nhye hwe yemfa kuro no ayetim ni nhye ho eni nti yenkwae osi na Sion ahofe a ewie peye numu na onyankopon free hran out of Zion the perfection of beauty God had shined.
Otuaswa. Or say, our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. Ye nyankopon beba na orenye kom oja di nanim reshiade na ehum atuhu atwa ne ho ahyia. Nyankopon we na no pɛ kana sɛm a yɛbɔ ne nsamnane no. Nyankopon wa sɛ wo pie ne han mu a na ehum atu na eyehu edi twa ne ho ahyia. Tempestuous round about him. Our God shall come and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. He shall call to the heavens from above and to the earth, that he may judge his people. Or refer osro for free osro aba ne asase se oribebu ne man attain. I am so much in love with the verse 3, and I'm reading the book of Psalms 50, the verse 1. Verse 3, no, ehona medru, ehona emedeno. Or say, our God shall come. Ye nyankopon beba. Ewurade beba. Ewurade obeye den. Meso obeba. Ewurade beba. Sanya tie bia ye nyankopon no beba. Sanya tie bia omintibrim dade akon. Dade a ye mo ne kasire. O srebo sechrema wo we dade mo no da no. Amansan ne bransam edukata wiri nyankopon no. Sanya tie biara obeba. Ona murunkum mu oba. Ejebo obeba. Anope wono na ye bone nsamrane na ya mani din so dia kira mansan ne adasanyina da. Amoma hunu se o twiridia mpo nyankopon no. Nia otum pasa na eja edi nanim na ebi atwa ne ho ahia no. Onyankopon twiridia mpon. Awurade nam ne masore kasa kire ne man. Se oba eja beba. Wo beba. Obeba na wo frɛ asase firi owia apueye de akosi atoye. Awurade betiam one day obada be sore na enya ahenkan maakye ene oboba de brew na mom ebeye mmurunkum a ebegye so upo sada na beba sanse oye onyankopon twiridi ampon wono na wone yen ekasa no pay on ekasa the mighty God, the El Shaddai, the Elohim, the I am that I am. He will come. He will come. The mighty God, even the Lord had spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Out of Zion, the perfection of beauty, God had shined. Our God shall come and shall not keep silence. One kananuntum. Aropai kan oni amfat seda ayeye nin samrane emfama ototurobo nsu nyankopon eja wono ne yesu kire no yeni suoba no kan me honi amfat seda mfama ne din kronkron me pa cha obetumi abon samrane wo fie ho no mo e de ahye osorosoro hini animonyam a menka wano ntom biewa no na bone nsamrane sanse wono ne prekese jamadu a ofiti kuruti ana ne ho ebon afiafie mu oye omintimrim dade akoampa oye dade a wo bone kachire nyeyie ena no pa yewura yeda ase emu
Yedasi akodonto. Hwe enra ye koda no. I prayed a prayer. I prayed a prayer yesterday night. Now, before me bebo sampaye no, now I was thinking about a whole lot of things. Number one, adiana me dwene ho ne say, empa me da so no. Eye nyankopon e na ema nipa nyansa. Out of wisdom and knowledge being given by the divinity to humanity, we were able to come out with something by name bed empa. Out of the power given by the divinity to humanity. Enipa bi atimi atena ase akeka niam bi abom omse yem fa the microphone. Under the influence of divinity. Now I will break it down. So I was, reflecting on these things. And I me bisa me ho endre nwumere no ansa na me beda ne say. Atade ehye yesi efre bi pajamas atade na ededa no. Atade ehye a me de dai eye me ankasa na me de say ye. Me na me de say ye. But question na me bisa me ho ne say awurade. Atade me na me de ase na me da. Enti how sure na me yese eye me na ade achi a me yi. Me kwa na me say bisa me ho say under the influence of divinity, humanity, etumi ati ase se oda e wo se otoni punum odin credo tutum na oda. But the question is how sure na we say e pono no a wo ankasa wo sori tu mu no wo ankasa na obetimi asan sori akobie the next day atade a wo said die no. How sure na we say sa atade no wo ankasa ade chia wo na wo be sori na waworo sa atade no. Hwe enra ye ne nkrofo bi kodae ebinim se pajamas ne omu ahodo bebre ye wasikafo de ye wo omu ededa ntemo ye wo bia so ne de enra ye nyina bebre no obi kura de pajamas ne oni bi enti enra wankasa wo de boxers ne kura ne de dae wo de underwear bi ne de dae wo na wo say ye na wo de dae wo na wo say na wo de dae empa no kura wo na wo kokoda so. But how sure na we say the next day no sa atade na sew no wo na abewro. I hope I'm making sense this morning. Me pese me twen adwen di si ade bi so. Eye de ba de. Me pese me twen adwen edi si sa power na. Ewurade nyankopon de dom ne ma. Listen, sa wo kokoda na ade chenwa. Enye out of your experience. Ena etimi ma wo sorry ye. Nemom eye out of the influence of divinity that has permitted you to see the next day. And into say nyankopon ye wadom na wuhunu the next day na. Don't be dumb and deaf. You know what? Say nyankopon ma ade etu na wuhunu da fofora. And yes, something automatic. I beka say ya setting ye gu ho. And into ye autoplay. Ade etu no ankasa bebo na sorry, it is never true. And don't allow yourself for someone to lie to you. Says would be kokoda no sorry a automatic. You have no idea the things that transpire in the realms of the spirit before you see the next day. You will be so grateful enough to open your mouth and say, Father, I thank you for this miracle. I thank you for this miracle. Same koda ya no ama ade ateme na atade a me seye anopai mi anka samatimi asan woro he anopai obi wakampa so atade ehye no no gise ye bo pa em ye kokowro de ma no anopai urade ye de ye ni so de waye anopai obi abubu wakane mpa so endran so na ne ho odin pa he anopai kura obi antimi ansore waye nyame dia enti enra before me beda no ansa na me bebo mpa no na I was reflecting on these things and I may be a lot of questions. Say man sorry be mumpa
kwanya na meko akobelemu no se man sori biem na se awurade se ye abraba wo bebo ye nyina obo enne medini nyina de bawie ya mibisa me ho se enti me wodachi papa bi e de ma me kra na otimi mu no ana se enipa be ye so circumspect about this thing each and every day you will measure your life by this thing I'm talking about. Now be say there are some things that we pursue. I say ehun krampo nhia say you pursue. Sang say you nim ochena emu asem. Everybody woman no pay. Your boy emu ase. We are before you, we humble our soul, our body, our spirit. We are before you and we show appreciation for the gift of life. Tie. Ade eche we ya chede it's a miracle. Everybody woman that was wate. That was say. You why you doso. You why you bradwene nti ase so. Wan hwe ye mumu ye. Wan hwe ye mra to. Wan hwe ye aguamammo. Everybody wan hwe sa ne ma nyina so. Na so de ye nkwa chen anopa yi. Yaka ati asefo ho a. E de na ne ye kan sa se danka odin. E we Yesu Kristo din mu. Amen. Ene eye juoda. Osana abosome no ne da etoso enwotwe. Ye wo abosome nwotwe. E wo afi 2022 emu. Me pa cho jumedi ade bro free sabre kopim se no ndu bebo anopa yi. Ya to ne din se Maakye. Me ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Kotoku Mayor, the Commander General, and Sruja Baku Ayaka. I'm not doing this alone. On behalf of the solid team, Udi AHENKAN933FM, Adrempa Hine Kofi Mensah Kobike, and Kwame Asante, Billy Man, Omunyina Kahubini Adijmedi de Brewo. Me pato anopai and semene doso. Yebedi nkomo. Yebekwa amanyo semmo, yebekwa yendada sitene mu. Bambo any a futu Mwankasa munim dada. It's a well-packed show. Any a day bremo. And uti kanye hoe. A free sabre kopim se non du bebono. Na ye mo mo man chichiriye into me nkode nim. Me ba chaw me di wiem ba brand some the beto aso ama. Mami nyinu mfiri ho na afei yamfa nyame asem ede nam na wotwe we mu yamfa mrao se no wache se wi mo bra ne besi akọ ene dai anopa yi o kire se awia ne betwe ne ti ebebo pa awia no kire se anopa betwe ne ti a ebebo na ansa na awia ne bebo no ewie mu bedi kan ese de ensu emunamuna no ensu no be munamuna be bo chenku saa nanso awia no ebetwe ne ti abo afi ye kwa awia bremu a awia na ebebo anopa yi no na hoode ne nhye de ni soro enti awia bremu no ensuo no ebesan amunamuna ensuo no besan amunamuna obroni efre no mostly cloudy ewiemu no bon se ensuo amunamuna ensuo mawura na ewiemu adwo kama saa afi yakwa anwumre bremu no nso no a sene weather ne beye no saa pepepe ne de bekọ eden a ewiemu badwo Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM
na what you win so a job of pano de biaba na mo amunim or the bar or the brain na what you mooning nada free joy da benada ukuada ya woda ko sifiada anopa so de biaba na nie now what you we are dealing with issues of money. We are dealing with what? Issues of money. Sika. And through the meditations and our prayers, the Spirit of God dropped this into our spirit to come and share with you and pray with you. And throughout this week, we are going to pray with you. You know what? People are struggling just to get money. But the sad part of the whole issue is when they get the money, they don't know what to use the money for. By the time they will realize the money that they have struggled for will just blow into a thin air. After that, then they will begin to realize what they had planned to use their money for. This is so bad. People are going through hell. And until now, what you way? Nyankopon said we should deal with issues with money. Issues with money. Issues of money. Anyhow you put it. But now what you way? Encrophobia sikanti minyina monsam. Ni na me kan but of my family tribu ni nyina yente ho ase. Ni American say encrophobia bre ewa brabo yi mu a. Genuinely omo ye dwuma de apesika. But I will say woman saka sika no a eniema onye sika o planning ye say wonya sika we de beye no afa sika ne bedi ne nsam a onhunu ne onfa sika ne mfanye no de atowe na ni beba no so no na sika no it will blow into the thin air. Na fe ayira free ne nsam wi a afa ni nani amba ne ho so say minya sika no me kan se minya sika meye ABCD afa sika ne ba ne nsam no ode atototo nioma bi a ehun hia sika ne sawie ye no afa ne wakai ade a odwen ye se ode sika ne be ye. But anopai now what you we are going to deal with issues relating to money. Any spirit our year juma usikemu Mamenka we fanchira we will delve deeper into it throughout the day, throughout the week rather. Now what you wearing na ye babedi mu nkomo spirit ya eye sika spirit eye evil spirit, let me put it that way. And I say sumsumu a eye sika ho adwuma, sumsumu a emasika free enipa nsam, sumsumu a emasika dwane free nipa nchen. Ye friend of the unrighteous mammon. Me use the unrighteous mammon because the word mammon, no, it has been subjected under so many interpretations. But I'm using the unrighteous mammon. I'm using that adjective, unrighteous mammon, just to qualify it and make it the way I may person echo. Into this week, we are going to deal with the unrighteous mammon. Unrighteous mammon. Unrighteous mammon. And I know na obi e kanasem. Also share me bre pesika. It is not as if I don't see money. It is not as if I don't receive money. I receive money. I get a lot of money. But the moment I see can be coming, sano. Na me would feel nyoma mpa. Me bo me tiri mu process e binya sika me de beye. It is so bad. It is so bad. But the whole issue is, and that down there, we are just introducing the message to you. And to yam prepare home. But I will pray with you. Me no be bompire and sana ma sorry so. Nyankopon ya adama watchina. We will continue. Wednesday, nyame de chen ye betwa so. Thursday or the chen so e ba betwa so. So adias yeah. The unrighteous mammon. The unrighteous mammon. A spirit ya. E many penny e wusikemu. But anopai Bible say Nyankopon enye biribiara obeya odinam ne difo so erinti as he reveals he redeemeth. Erinti Awurade a reveal dia tena no say we should work on it no.
Awurade bɛgye ne mma. Me say Awurade bɛgye ne mma. God will liberate his people. God will bring deliverance to his people. This morning I pray against any altar of vengeance against you. We inherit battles. We inherit family battles. It has connections with the work we do. You know what? Ebiana wana nebi odi kan baye. Ebiana papa bi odi kan baye. Obeye ni mabi de to ho. And into omo de car. Wunya sika bia no a wodi sika no e di tua sunsum muka. Me can say no obi a ono no unbelievable things in the spirit no. Obeka say na branche keken. But I am speaking the mind of God, and I am talking to people who have availed themselves to be influenced by God. Mese na what you way awurade begjew sikano 2 cedi 3 cedi kura na beba won nsam a you will know what to use the money for that will benefit you. You will never struggle in vain. Umre ngu da se wutie mi a umre ngu oya adwuma na etua wo ka behuru ne odi sika ne beye obu ono mo a oya adwuma na sika ne be wi a ne nsanya ka sika no a obehu na ne ba we yare we se ne hwene we se ne to we masa. We will deal with it. We will deal with it. We will pray. Yababo mpaye nso so. Na resa ye na wa hai. Na ya sori ahomache ni atunsu agu ye ho. Ni asori ahomache ni atunsu agu ye ho. Na bosome beso. Sika e wose. Ye di tuya ye no, onsa be ka wie no, na sika no onse da nhunu ade kode potia wo de ye. Ye tuja tum. Ewe Yesu denemo. Let me pray with you. Now for yam fan na de fancy. We are dealing with issues of money. We will pray against unrighteous mammon. Unrighteous mammon. Mammon is spirit. Let me pray with you. Me pa chompa me bo brofum. Oti asio wonti asio mi wia no age so amen. Ni ameka bia de ka amen. Ni ameka bia ka amen. Lady. Now, Father, I pray with your people. I take a fresh look at how your people will handle their finances. Father, I pray for your people this morning. It is not your will for us to be in bondage to anything, including and especially to debt. Father, we make that decision once and for all to be financially freer than we've ever been. Holy Spirit, this morning we ask you to reveal yourself to your people. Reveal yourself in a way that they can exercise more wisdom and restraint in financial matters, so that your people can count, or your people can be counted as trustworthy with the true riches of your kingdom. This I pray in the mighty name of Jesus. Father, I declare and decree that from today forward, your people will give more attention to listening to the Spirit of God, using common sense, exercising self-control, and planning their purchases in advance, so they can live a life that is more debt-free than the way they are living right now. We desire to be and to remain completely free from any financial hindrance, so they can give and go without hindrance. In all our affairs, Father, Lord, I pray, especially in the area of our finances, I commit to the making choices that prove to be a faithful steward of the natural power and influence God has entrusted us.
So we can be trusted with through spiritual riches for the glory of God and the blessings of others. This and many more, I declare this by faith in the name of Jesus. So what table of no so want you, Jemeso amen. Ebeya Juma. Our place is Sika Cowan, Semna Hunia on Fanya. A radina Obuoba na dum no so fama na fei on my wisdom. I would be making decisions what to buy and what not to buy. Ebi ene yetua woka 2 Ghana cedis obewa gini se sa but nyankopon ansana opese ohyira wo no se nyankopon pese o mie pagya wakatua mu afri 2 cedis edi duru 1000 Ghana odi kan di 2 cedis ne de so hwe se ba wo nsem a how are you going to use the 2 Ghana cedis na wunya 3 cedis so asan na obe use no wunya 4 cedis asan na obe use no. This week we will talk about money na yemwie no sika beba wo nsem sika ne ba wo nsem so obehunu ne ode beye ewe Yesu Kristo dini mu amen. Adomu rankan ho na adom no so mfa mayen ewe Yesu Kristo dini mu se de bia me ka che on ya no ate ase se wo de ne se adwuma kakra wo ho adwuma wo ho ne sen se obetena otwiridua mponi nwunu nase na waye na pede na te ase ma me se eyire so ekire so se den egenya nkopon obenya nkopon ene ho kronkron nyankopon no wo adwuma na oye no ongu wanimu ase da aware animu ongu wanimu ase da kuro nimu awurade ngu wanimu ase da asori nimu awurade ongu wanimu ase da ade bia wo de wonsa eye your handiworks no awurade engu wanimu ase ewo mu da ewe Yesu Kristo dine mu amen. Me pa cho ye dispose ena toa so omu wia ye besan aba ni aba betoa osum kese no so ofra me Obuoba Ofori Amanfo de kotoku meyo ba kope anope ya tenase ya me ye ho kwan amanyansa nam yemu kasa de kire nyame ma abrantie otafrija obrempon opoku ware chamanjo no a apumoko de nyame adum bibia bokwa ya nso e nyame adum hu se wo kasa si na yese vim number cause se Monday na ya na activities ni do so but so wonya hoden betena si na yese ahodi amba papa se minchi a ma no te on kache me so hwan papa we be na fin cancer oso te min kache ote min kache ne esen sen bia I say wo so te on kache o se se on tan hu o se na no mi ni hia ye wo asene sa ena me ya wen so de bia wutie me o tie pa on de bia o kache o sti Obuoba emu dia he no Obuoba de o so opuso aya mu di nko mache unu se na king of days for nya 4 years enne pepepe me ya we enne na yese ne Sunday omu nyina be hia wo central enye sa nju we se wo kona o kasa kakra o sa okay nja akwa na kwa kasa kakra o Matias ye se so mo ya kwala nka na yese ko amusi na ko amusi afifi wo hu se nkwala abakra o benya 4 years na afifi dada na mbo nti king of days amusi fifi eba but o ma ya de 4 years kuta 6 branches can you imagine amu obi wasen arabo brema yasikuma na maase odan abo then the main branch na kasa branch no kuta 6 branches say papa sa evangelism style no ewoni mu yes esunu obi ane ne friend yes obi ono mu a ne friend say obetete nsori obi on so ne friend say otete nsori ni wia omo no mbehwe akiri enti esunu obi ane yi ba papa ade a mehu won ho no say ono no de ne ye ontena faako oye wi na waja ono de amu bi na okone baby enti oye apostle na so omo no ya apostle no oye apostle anyway difo me daje mpese me ye difo o pese o ye difo me hyenkom na say di ye no yen pese ye ye we don't desire go for people minim ko for bi chairman ko for bi pe omo force omo no o sunsum yas me hu se no obedi banku there be ese ni nyina ya difo atrofo enti adi ye no enie let me put it this way ye wo omo a ye wo wo no ye wo om se difo and a typical example Jeremiah enti o kinkan Bible say oda wo na ye mo no na minimo
na me bo se difo try that say enti Jeremiah no ono no ye difo free ne maame yam enti difo ni bi wo ha omo sheda free omo de omo bani ne ahye na omo ye very dangerous people. Okay, when they speak na say wo ya wagene say we be gra asembeto omo no de omo free omo maame yam no and omo ye wo mu difo. And we have some people adiye ne dane so yetimi sha wo ho nkom say wo be ye difo. Okay, eno no ye kan say akeka adwuma wo ho enti eno so example eye Samuel ye sha ne nkom so Nyankopon nsa wo ne so no na afi ye wo say okoye ho adwuma enti ne maame de ne koma odifo Eli na je say ye sha nkom na wo ye ho adwuma etimi bam but wa anya ho adwuma ye sha nkom ye ho adwuma wa anya ho adwuma ebebam na tie. Okay, se bebam mu ani age ana bebam awere aho no okay eno ne asem no. Okay, enti nkom hye bia ye neutral enkom hye bia ye neutral afi eba wi a wo na wo ba be kire se me pese eba in my favor. Okay, enti me ne mebo ho mpae enti nkom hye bia sa na tie enti nkom hye ya chama ya nkofo bi be hye bo kre ba se wa wo titibi se ye bebo bo a enti se bia obi wa timi be hye nkom bi se nso hwinsi enti sankofo no so and I make her say yes, we shouldn't be oblivious about the fact say you were fake prophets wo ho. Okay, and what say science ma you refuse say you were genuine prophet wo ho. Okay, but enso ye wo mu genuine prophet ya na omontai nkasa jara say omontai nkasa. Okay, but say all kasa e dangerous omontai hyenkom basa but one day no ba be hyenkom na yese bibi. Yes, into obi be ka say na football so no D4 be ka ho asem say there is nothing hidden before God. Oh, okay. Bia no one more ye de asie Nyankopon entertainment no as won eya na on no person odi ne ho be exactly se Nyankopon so be hye nkoma ba entertainment o be kasa fa we na ade agbo nyina ye ne de a enti de enti no D4 hye ball ho nkoma be kasa na de D4 nyina tie si ball mu no but eya ekwan yo mo fa so mo present o mo case no eno ene bi mo di kan ba be bru nsuo na se no enti ne se papa na e ba. Okay, ye nhye dan yi wo mu ni sa na tie. Oh, okay. Oh, ene de wa bia because ana me ntini ma bia se mitime no ati kofi agiri nso de no wa ye den wo se wo pe ball e de akoma dwahafo endra dabe mpo a na no meti se no wo ka ho asem kanti enra na ball ba ko ye sen 1.5 ba ko ye 1.5 enti enra na is a revenue fin cancer or ti se kofi kasa no ne ha no enra me ko one ne wife frɛ me se de wa kofi aye no wa kire se ododwa ha kuru no enti om so mbeboa ne boss ni bi mbeboa ne boss ni ma da komenta ha se board ye wo tam obi a wo se yenya ba bi e bebo no and ombo so dwa ha park ho omo park kama omo park kama nti eno papa de ne de ba nti still no nso ye kotokuma yoyi ese se ye de fast na nso ye so be ma konjo magic bi ama ya ese se at least itimi nya bo be 5 e de common ma ma ko bo keke ana okopa bibia di wo ho o de bi o mpe eno mo sha se ye ya doye sa no a unse de wa no omse de wa muti AHENKAN FM no na kofi agiri wa ha ne de anka kofi lead na nka on raise bobs bi na mo fam no because aya place no kwatena park no so munya bom mo te ya ne how na kofi di tu dwa nti edi tu dwa na papa nso frɛ yen sɛ obe support nti yen so ye de ba betu anim so ba body im sɛ wo kan ho a de betime si okruma no nyai nti wo so ye betime hia ba ko afiri ho mate na ye hia bi nso afiri papa na afi general manager nso hia bi free ho na afi AHENKAN FM akasa adwuma na akasa no ye hia bi and afi wo listeners for no ye hia bi from ho okay nti etiefo madaroma nti eno no won ka bo no dwahafo so mo pe ball yenim se mo be ya mana boro so nti ye bebie akwanya na to ho wa e kan na wanya se wo e kan okuma e wo se kan okuma adwuma AHENKAN FM fo ye na se dwahafo so mo hia ball enye se ye gibon no kwa afa o ye de kwa koma dwahafo mo be ya mana boro so na se ya AHENKAN o gombe AHENKAN chairman ye judi enu ye ya nam so chairman e kwa no to na me ba man di pa no de o ka no sisi obagibo ni bi aman they say brother na fin kasa na wife do de aba ye wi a chairman so de ne de be ka oboba ese mo amaka no so mo start ye ne general manager ba ya me ko no office ni aboba kwa afuru ho Matias ye na wan kasa so oh se me na mi lidi pela me crusade that me na me lidi ade no me go bi aginu ko ya ade no ko aso of film bia me hwe onu aduan no de ko ma wo no madi a na maka chen se
aduane na ben wose an de wose an obisi dibi ni enhwe na de to omu gina no so no wa dibi and enti mi ni bi wo sanity okay na mi ni kofi ya be ma ba ko mi ni kofi se kofi no ya de ne so no so di mu shim mistake ya asofo bibiri aba na nse na de na opese ya this sports yi mistake ya asofo no bibiri ya omo aba omo ye ne se no afrɛ wo sɛ bɛbɔ afɔre tie o sɛ opese wo di ya ya doye ɛno si wo mobi tie me ka so ma kyerɛ wo sikadure wo wiase ɛno ana me ka kyerɛ wa no pɛ yi sikadure wo wiase nyinara ɛyɛ adoye ɛyɛ adoye na sɛ obi ya Nyankopɔn hwɛ the state of onipa no so onipa ne yɛbɔ ne yɛni so yɛ den the moment that you will give, because Bible say give and it shall be given unto you. That is the principle of riches. And he said, "Oh man, Nyankopɔn be shira." And it says, "Oh, sorry, them one. You were a category of people lah. You can 50 Ghana no sorry, 100 Ghana no sorry. So what you washa, sankrofoni de bia ye be friend. That same people. Sorry. Omo ne de bia so mo kosoro. Odi me de ntia. Nyankopɔn say ma no de be ma wo. Hwɛ so osofo be ka to say ma no de be ma. No o ka kyerɛ me say ma no. Omo afɔre ni bi. Watwe madwun asi bibi so. Da bia minim so fo bi da bia e ka se ya mabɔ afɔlɔ no ɔno di kan yi ne de no de atom first. Okay, e bia na me train ya me nyae. Osofo otete me no. Ono ka to say ma, he will be the first person ono kra be ma. Asemo ya woken o. Ansa na mo amaka nyina ba dia. Asemo ya woken. Efen ka sa ka kyerɛ me da. Waka the same. Enti na won say me to ami madwun akosi bibi so. Also say bibi sa na wo sofo no wa ma. Tem bi osofo no ti da dem. That is it. O depend asolefo no. O eno na asolefo ni mu awa na wa hya ase ne members yi kura omo ye me bom pa mo because o kyerɛ omo kwan ba te wo kwan no mfa so bi. Chama anofa wa adwuma we de asofo no mate mu mfa na beboa mo enti se ha de uti anyansa nko na abetinti no o ka se ye ncheche bo anka wo so ba ye naka o se tina wo se watwema adwuma sisu nte se bo no se musumi kofi ya ma ba ko. Thank you asama wa kan kofi uti o enti boa o 75 Ghana cedis ano ene yesi akoto ba ko no ba esi etimi ya de first asane akwajeje enti kofi so ate nyansa aka kire wa no pay enti tie nyansa kasa no pay tie na uti ya bapwa kofi agidi tie Dijama wabajuma fa ya mishra pa eti abusiafo Obuoba na wote ne nka no se anopa wa bia ya dwem pa nto ye sofo na ye bafo de na de also ti wona umobi na be depend a members na ebedu ba bi no na ho kire na afo be kasa church members na omo so na wan kasa ne so emfunso no na efrunta no pa wate de nyansa kasa nto bia mfa to ni trim se efi na ekono adoye no ya so be yie bi kakra bi so de amman krofo mo ben kakra yankɔ ne mfa nsam no yɛmfa na Jubilee Hospital so yasen na no pɛ me yɛde nsam no ɛba na Jubilee Hospital so yɛnka nkyɛw sɛ wopɛ ba bi atimi akɔ hospital ɛma wie memu nya problem bia no Jubilee Hospital na yɛn wura mu a state of the art na yɛ facilities no bebre ɛna wɔ hɔ yɛwɔ ba bia mada na ba bia mada no so yɛwɔ private ward hye bia yɛ ba na bia mpɛ sɛ oni ma bebre bɛda yɛbɛtimi ama wo nkwa ba bi na so atimi ada afei yɛwɔ bia mema so de mema no so private ward ɛnso hyem so ba betimi afei yɛwɔ ba bia nkwala da ɛna afei apemfo mo so mo wɔ ba bia mo da afei yɛwɔ tramodi machines so bia pɛ so kɔyɛ operation yɛwɔ theater hall tramodi machines bi wɔ hɔ afei hɔ no so 24/7 light ni si so a ɛlo kyɛ sɛ light out bia so wɔ hɔ afei wura mu a na sɛ wokɔ a yɛwɔ laboratory wɔ hɔ ebia pɛ so kɔ check mogya no ebia yale bi ha pɛ so kɔ check mogya na hu ebia yale hawa ɛho so kɔ a yɛbɛtimi ayama afei yɛwɔ bia twa scan ebia pemfo bia yale bi hawo na bia pɛ so kɔ twa scan na hu yale ko a ɛno so wura mu Jubilee Hospital yɛbɛtimi aya de ama afei diabetes for no hypertension for no yɛwɔ special doctors who are betimi treat him na afei de ma to aduane we mendi ema yale no so betimi to ase e de ama afei o council unit ho e bia yɛmfa nse wo fie yale bi tete won ti ase a o de ba Jubilee Hospital betimi no atrase a church say ade we na akoye ema otimi nya sa yale no ni nia mu wura mo Jubilee Hospital ye betimi a church enso ho afei wura ma ye wo kanti aduane bi a pe bia no betimi nya bia de afei wura ma ho no 24/7 ye wa doctor for ne anase for ye adwuma na ye se ho no ye ni de bia ye ka se ye off ye nkofo okra no e ko che se nkofo ko demonstration no wura mo Jubilee Hospital dia ye adwuma achimodan ye kwa amantra ye nya do amantra ye frɛ
0244575799 0244575799 afei besie ye dem ayefedia eno ani ODI electronics masa me kanfo ODI anema ni bi na dia ma esan se ODI anema no so odi sie wo dem no betima yakono reverend finkansa be kono na afei obewuro ma 70 inches na bone dem ODI into no na bia no fra so leba no bone nya kohoma no ani ma me merenkansa na afei omo na afei no mu jomani sa enti ODI anema no bia kwaji bi washing machine blenders kettles na so wuro ma anema no papa ni nya so ebi wo ho kwana kwaji odi aban dwuma efo ankran obi amagine de woni sika kra ba betino atena se na tuetwan kakrakra afo wie pe no be fa niam no enso eko yemfre 0550 900 600 AHENKAN FM ha wo so hwe kwadwo bafo betimi ama niam ni bi ato T74 semen kan cho se immune system na ayemre no nonnom T74 se droway eno na bua ma immune system no enso etimi kosoro senso immune system no enya problem ena yale kanwa na do kwasama do titem bia pe so immune system no enso enya hoden a eno ani T74 nunum bi na moa ma on se first na HIV ni esi enya dro bi betimi de to HIV ase ba sisi ano T74 ni ba no HIV o mani maguase afa wuro ma China fo yale o mdi ba ye na was COVID-19 se ba no edro na do dan kwaku ado asen ase so bianom na etimi mo no na ese ni immune system se na COVID-19 kana etimi fa ne kwasama do T74 afa wo check wo liver no na ese wo liver no yale bi wo liver no ho a me kanfo T74 no na dia ma afa wuro mo na ese chest pains no me kanfo T74 akọ hospital doctor say sugar level no so raise kosoro no T74 feel pressure no and so pressure no say pressure na kanwa the wa Ghana ya hyehyehye no pressure ne kanwa na odwenwen afi pressure no so di hu be wom asemando na wona ma wokọ eti no T74 na ntimi release pressure no emfa medan la just an normal level no T74 ne de obia num bia kwala pani abrowa obia num bi fa ye nso fa ye odwane akemodan yenko wo green pharmacy of Chumasi drugstore Canal pharmacy ye betimi enya bia to yemfa doctor no 0246 073 498 0246 073 498 T74 afi yenko na ye first seven na ye sha say free French League 1 enra na say weekend matches no se ne koi Lyon Boboko no etime cha Jashu e bone kanemi no Jashu eti kanu bako afi Strasbourg etna Monaco eko bone kanemi no Strasbourg eti kanu bako Clement Foot and Shebi Paris Saint-Germain eko bone kaninum e ma Clement Foot enso etime afọ ball and to Messi e ball 2 goals ne mamo afi Brantie fan na just Hakimi muni atime to tontena e ma Paris Saint-Germain enra na ye se Toulouse Boboko no eni Nice equity obi a hyenyo kono e ka bako Angers etonsa e de fan 90s obi afọ ball and to Samson na Lens etimeche Brest e bone kanemi no Brest eti kanu bako Samson na Lille Metropole etimeche Tima ye fan Irons e bone kanu 9 Irons for no enso eti kanu bako afi Montpellier etimeche Troyes e bone kanu miensa Troyes eti kanu msumie no afi Roma Star Reniers etra ho Laurent Boboko no ko bone kanu bako Star Reniers etimi afọ ball and to Olympic Marseille etimeche Star Rams e bone kanu bako Star Rams etimi afọ ball and to Paris Saint-Germain our 3 Lille our 3 afi Olympic Marseille our 3 and afi Montpellier enso our 3 points yanko the German Bundesliga also we can say and acquire Stuttgart Boboko no and Leipzig equity obi a hyenyo kono e ka bako Cologne etimeche Schalke 04 bone kanu miensa Schalke eti kanu bako Dortmund etimeche team my fan by for Leverkusen bone kanabako na yes Leverkusen etimi afọ ball and Tottenham Wolfsburg eton side for Werder Bremen omkoti obi a hyenyo kono e ka mienu Union Berlin enso timeche Hector Berlin bone kanamiesa Hector Berlin eti kanabako afọ wurema na yes Borussia Mönchengladbach enso timeche TSG Hoffenheim e bone kanamiesa Hoffenheim eti kanabako Bochum enso tra Mainz 05 eko bone kanamieno na yes Bochum eti kanabako Osbeck etra Freiburg eko bone kanana na yes Osbeck eti football and Tottenham Eintracht Frankfurt etna Bayern eko bon ekanisia ema Frankfurt eti kanu bako table no Bayern ewa 3.5 back ewa 3 afi Borussia Mönchengladbach ewa 3 and afi Cologne enso ewa 3 yanko EPL ma day 1 no say ne ko ye Crystal Palace etna homa Arsenal ebe bon ekan Arsenal be bon ekan no Crystal Palace etimi ante afi Fulham any Liverpool equity obi a hyenyo kono eka mienu Danny Nunes e bon first goal edima Liverpool ewo EPL no esan ya assist edima Mohamed Salah eto afu Bournemouth enso timeche time fan Aston Villa e bone kanemi no Aston Villa etimi anti Leeds United etimeche Wolverhampton Wanderers e bone kanemi no na so Wolverhampton Wanderers enso ti kanum enso e bako Newcastle e was St James Park etimeche Nottingham Forest e bone kanemi no Nottingham Forest etimi afọ ball and to attempt today is to do Antonio Conte starting here etimeche Southampton bone kanu 9 Southampton eti kanu bako afi toughest Everton etna ho in front Chelsea ko bone kanu bako Everton etimi afọ ball and to attempt Georgiou and the
penalty ehye edema Chelsea afa Leicester City eso tonsa edefa Brentford obi ahye nyonko no eka mienu Manchester United Old Trafford eno man koye Brighton ekọ bone kanime no Manchester United eti kan bako afa Manchester City tra ho na say West Ham etra ho Man City ko bone kanime no West Ham etimi ante new player abrate fan Erling Haaland and the ball 2 goals edema tima ye fan City bobo ko no table no nie Tottenham Hotspur our 3 Birmingham our 3 Arsenal our 3 Man City our 3 and afa Newcastle and so our 3 points are emu samano ya de ba no awuramu na ye se awuramu e Barcelona kroma nyanya sanketoa na ye se one gampa trophy no etimi koso na Barcelona etimi chi Pumas omo free Mexico e bone kanisia e ma Pumas etimi afa ball Antoine Pedri e ball 2 goals Robert Lewandowski e bone first goal e ma Barca Ousmane Dembele abrante fan Pierre-Emerick Aubameyang and Frankie de Jong omo nyane ball goals no e ma Barca na abrante fan Robert Lewandowski na to aso e man of the match e was Jumedi edi mustamano ya di abanso ho na me no ka say the Chelsea ya say na no amfo sumasi kobusa Crystal Palace sa brate fan wo fo Zaha ne won samti say papa fan Thomas Tuchel catch Tomboli so hia winga bako itomu nya brate fan wo fo Zaha ebetima abo me no ka say komadi de no astati koso edi mustamano ya di abaguso Chelsea ya ni komo abrate fan Timo Werner efiti na kosi ukwada so this wa from wawuram awo RB Leipzig mane nyonwa esa 34 million pounds and a Leipzig etua edema Chelsea bobo kono na Timo Werner eso akopiemo Leipzig kaidi musabano ya di abanso ho na brate fan Erling Haaland catch City fans no so biaka na come Antonio ya mafia goals ni de obemmo behye bebre edema City bobo kono se afei wa target 30 goals edema City o se no ade mu ye no kwade eye kitu bi afei na oba behye goals no edema City bobo kono de musabano ya di aba enso ho Lionel Messi no after so ball 2 goals against Clement Fortuna no ya start no so timi start no obaso na kromo ni ni asa brate so ko holidays kakra obaso na kromo te no brate no enso akodu baso na kromo no so ekwaje na home kakra ya de musam no ya de aba East Consolandi awa Sevilla me no okakwa sane down no era ma Sevilla bobo kona no a ohia papa e fa no munki kra ene di comment uti abrante na nche announcement no confirmation no aba bontia ya de musam no ya de aba nche ana Napoli president papa e fa dual rentis ebe kikansem bi so no nya de obesa Africa player bi obesa so mo no omokobo cup of nation na ya eseu team na no me no kase the cup president papa e fa Patrick Mosepi actually e de koma UEFA for sa semina papa e fa no na ese dual rentis sign no ese ni mani me mpanifo enso etimi fra papa no mubusa na afi na sem na obekan no wonso entimi twensente no a papa e fa no Patrick Mose Pacholete e de akoma papa e fa no Alexander Safin ono no ye UEFA for boss so ka che no se ni mani mo ya mo fra papa ye fa dual rentis na afi ni sem no wonso entimi hwehwe mo edi mo sem no ye de ama afi ye mra Africa ye mra fie ne be di fie sem ho Ghana 2 reps in Africa phobia never said die until the boss are rotten house of folk Asante Kotoko unu se nyame adomo no kopeja Ghana Franca no Kotoko ekobo cup champions league house of folk ekobo CAF Confederations Cup ni nyame adom ochina na draw no eba so enya semketo ochira na Asante Kotoko ebe hu opponent on ni bebo Samson na house of folk de yanka ni play house of folk fans no first one match amaba ni de manya walkover esa se team na house of folk ni bebo no enkofo no na ese CAF for no kwatrans no omzi house of folk na ese first round no house of folk emobi na emom second round no na house of folk bebo to ochanya nyame adom draw na eba so no house of folk ebe hu second round team a wono so ebe chia ni jese house of folk de amato the first round no CAF Confederation no house of folk amobi na emom second round no and a house of folk ebebo wonu say 13 clubs and I'm no cast the CAF for and so AC do my second first round no omo mobi house of folk Ghana team no waka hu bi house of folk there CAF Confederations Cup no first round no o mobi na emom second round no and a team have house of folk no ebetimi abobia ya de mo sam no ya de abana house of folk krabi yadom me no cast your official brand no assign the house of folk brand say house of folk achiwa there e ho be de Muhammad Alasa woni krabi yadom and we boss central defense no and my house of folk de mo sam no ya de aba na house of folk defender Jabrante for James Sewenyo one also standing the contract in 4 years or the account 2026 house of folk defender James Sewenyo or to aso abodwuma and my house of folk edi musamano ya de aba so ho na house of folk say o masi kwatokwachi kin first and ya Brate for Enoch Morrison no ya house of folk so ni boy ni di komo e ma boy say na dwan tantan house of folk so chesi Brate for no Enoch Morrison so musu benya no na for no so be share midfield ho ya my house of folk ya de musamano ya de aba Samates na is official and almost start your preseason no awakra coach Anowoka amo yina chance for say Anowoka and Samates coach and na Samates start your preseason no awakra ti Samates players ni ne mo ba report one kind of coach Anowoka and match preseason say we Ghana Premier League and on the 9th September and Jumedi no so ba so edimo sam no ya de aba enso e ho no Asante Kotoko nyame adoma ne and officially Kotoko so starting the preseason no it no players ni report and now papa for Abdul Gazili e don be start Abdul Gani mo a very rich bodu mo no
Steven Mukwari mo ni ade no ene na mo start mo preseason no e wada ko jachi na fe nyame adoma next week no na say Sunday kotoko buna ketem e da free Ghana wura mo Turkey na fe won akodi 2 weeks e wa Turkey na fa so no ma ba no on the 4th September Super Cup no timi abaso on the 9th September kotoko akobon the first Chess Champions League game and so latest if you are Santi Kotoko Oba, Yadimo Samano, Yadia Baso, na so folk in Yanina Nama, you could remove and Ponano, and a to Junior Kaba, then not Kaba, Trenia, why and Yasam Kitafie, where this yantam, Akentam, Sans of folk any money dear, oh Yanaho, it was near Bratefan, a free banner, if you any money dear, and Yasak, Junior Kaba, who remove Ponanoa, and become Ricabia Wotuno, nice house of Plano, one was when you ate me a bread, Mustamano, Yadia Bako, nice young Ramu, our local blasters near Nicomo, Papa, your friend, just a no worker, Yasin made me Fiada, and a local blasters players no SN report now from my prepare when they train Nigeria say Nigeria game no 26 and a basso the new Cape Coast Sports Stadium now me no can say no work said to a Friday no now is a local players in Omunya report now for preparation and so and twice ready most no ya dey ba Becha United akacha Asante Kotoko say Samuel Osekufor and after Brate fan Idusu Abdullahi no not for say and omo dey abom nteze Becha for say Samuel Antemenu Amon tono and fema Asante Kotoko biema yadi mustamano yadi amanso ho na no say playoff ne kwaso Ashanti go me no kasa mo kobo division 2 ye petim baako na mo so timi abebo eye Ghana Premier League abeka ho na me no kasa Tamale City anra wo mo timi chi Liberty Professional e bone kana baako a Liberty antimi ante nyame adom ne na say final game no e baso eye Buswap Drops ene Tamale City ene ebo e wa Class Sports Stadium e 10 Ghana cedis no moje na table no say nete Liberty our 3 Tamale City our 3 Drops our 3 say ne e kobo say Tamale City kwenya drop na say Tamale City or so mo no ma qualify ebobo Ghana Premier League ni tene ya hwed ebetimesi our Class Sports Stadium on say Biswa kan so course of first leg no na say San Faros for no eba Ghana ema Ghana ewini na no a na second leg no course so ewo Egypt abonte so na San Faros for no Egypt for no enso timichi Ghana ebo e kan son ema Ghana ya tikanum num say de me no ka say San Faros of Egypt for na Biswa kan no o ma qualify okay ka first leg ni second leg ni boma 12 goals na so mo share na Ghana share 11 it me no ka say the San Faros Biswa kan no na o ma qualify ekobo na say Cup of Nation Biswa ka de na say Ghana yetimi qualify keto keku still e money bono so e wo form edimu sabro ya de ba House of Folk ni Abrante fan Victor Edu me no ka so join Samates in Jeze Abrante fan Victor Edu on to aso nsia kan from House of Folk bi wo kwa ko bolom e da ma Samates bobo kona ya de mu samno ya de ama enso ho House of Folk wa de gugusa uze no a na sanka gama che dabi ni timi koso House of Folk ni Great Olympics and sanka de hyehyɛ so e wa Class Sports me no ka so organizers no atwe match no akwa kwahye 28 enti no a gama che dabi na timi akoso nyame adama 28 August and eba so e wo the nation Wembley Accra Sports and House of Folk versus Great Olympics and the gama che dabi no enso eba so enum kasa enum sam no ya de aba na House of Folk no na ese training ni be koso na papa ya fan Samuel Broad say ne enhyeda enya de bia no e no begum kakra na fe fitu akira kono House of Folk SPD enso me no kasa House of Folk new signings ni nia no obia so report Eric Oforentwi Junior Kaba afi ya Abante fan Zakaria Yakubu Kwadu Yadom ene nyame adama Brante no enso ebe report akopie mu enso kamsa brede mi gina ha na me de semni nia adesi na afi Obuoba Ofori Amanfo ababeto aso na afi commande akosita man nundu bebo yensan wish King of Grace for happy birthday and come King of Grace asoli members ni ne na munya na say 4 years pepe na asoli ne ban kakra no stand na ikwenji papa one wife ya mama happy birthday say mutimi e de asoli we buy as say obi anso enyamfa so me kona the best morning show host Obuoba ato aso wantie no a tie nyansa anope wate de nyansa aka kakra na ebeboa na so de atukutukum ye hye biom de yankopon ka ho bye bye Great
ahenkan mote nanzo de mu wunu na moka ejina mamudi kan obi so nkwa ahenkan konsapan aboze de se ade ba kwa mo bekinkan na nya disuanso ni se obi afra brazil ni nua no ma fa ya ho ta ti odi ankonyankopon enkone han to Obuoba Ofori Amanfo na patan kwale se kan den ahenkan 93.3 e kon kan a onia tie ahenkan 93.3 FM na mu tigu Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN 93.3 FM. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN 93.3 FM. So some 35 minutes into 7 a.m. live on your family favorite radio station AHENKAN 93.3. Maybe you can tell a friend to also tell a friend that of course there is things official biggest breakfast conversation in the morning is airborne. Matching your most authoritative social, political, and current affairs talk show is live with me, Obuoba Ofori Amanfo, the Kutuku Mayor. So what I say? Aye, ya say makumemuma. Me to me. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN 93.3 FM. One man. Okay, so it's a birthday. A glorious happy birthday going out to you. Prince Nana Yaw Asante. Prince Nana Yaw Asante. It's your birthday today. Live to be 93 and beyond. I think so with the mechibe me and son. Your birthday. So Nana, enjoy your day to the max. We are better minka. Make us so much sorry ready. Make us so much sorry ready. Aye ya se makumemuma obwose. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN 93.3 FM. So what to assume? Get it. Ain't somebody there trending. Yeah, the thing you know the baby Obama. Me forward that team from now. And I'm not paying so. A new segment is coming on your way. New segment and Ken Suda coming on your way. Yeah, the bro. I don't pay with that into the end. I'm yet yawa. Say obi wo hono mo a o se me hwe asomasi so asuano enti yan tete hai for all you know someone somewhere or ti baby o se me pese me beye se obo me pese me beye se costi me pese me beye se afiampofo a me pese me beye se kwakukusi me pese me beye se adwempa me pese me beye se
Fish, DJ Fish, me bonyom. Me pesa me be to say General Manager Puzo. Me pesa me be se Kweku Nkrumah Fricas. Me pesa me be se Bra Nelson. Me pesa me be se Akosi Adepa. Me pesa me be se Ekuya Janwa. Ekuya Janwa. Why na me mo ni din? Mabu obi edin. Okay. Me pesa me be se Asumasi, me pesa me se Obenten. Me pesa me be se Billy Man. Debi a me technician on duty. Me pesa me de. Me pesa baby. Debi a me Kobe K producer. Me pesa baby. Me pesa me Kwame Asante. Oh, debi a me Kwame Asante. Me pesa be yo no. Enti obi ti fie. Eno odi na ni abota obi se opese obeye sa Asumasi. Na me kan jira o. Ebia na wo pese obeye se yen so ye won krofo a yen so ye hwe omususua wom. Eno nti eno de enye case kura eye good. But de nti a me bobo sankrofo nyina din ne sane ye be ya nkomo na me no bedi no beti ase anytime bobo mu din no me nkonko fa ne asi wa chirichiri but ne mum ne esi wa yen animu ha ya me de no na me de ayenhweso de ama o enti ebia person be say ye mu bi eno no broni friend say mentor. You want that person to mentor you. And enti at that moment no onipa na pese obese ono ana se wadwumadi a wudie nyina pese eye sese de ono ye ne de no ono no ye wo mentor wo a wo pese obeye obi ne from mentee enti ye wo mentor and mentee and enti ebia wo pese obese obi onipa de betimi aye politician no pese obese ono onipa de betimi aye ohene bi ana businessman bi o pese obese odi ahenkan bi o pese dia o pese obeye nyina no eye adwuma wo ho eye anawaye. But I no cry me case ya no pay. Me case ni say a mentor can become a tormentor. Nigeria for na kan say a mentor can become a tormentor. I mean you should Ghana for the end. So don't copy blindly. I don't pay without chinti dia me dem nam no. Brofo, me bia me de be ba yan kase di me etimi ate ase me say a mentor can become a tormentor. So, don't copy blindly. Onipa na pesa obeso no sometimes one hwe ya na usua no na unse sifom. Because we have a lot of people, they come on social media, they fake. Omo project life or say life is so simple and easy. And inti enkrofo bebre omo ya influencers wo social media no so ende you know omo nyine twantro de kire enkrofo a ehwe omo suasua wo mo. And inti wan hwe ya na won so you will entangle yourself with a life that you cannot afford. Abrabo bi a wankasa usika ntimi ntua. Ebia na wahunu se obo sha atade bi uhunu wo social media no so ya ofe. You are hell bent on making sure say won so wanya bi. Because wahunu say you meant to be na she. But adia ba kwa ure fi yen say one trans ye misasa na me mento yi a me hwe no yi o sase akura di firi he ene ba bi odia beduru enti ebia wa hu say waduru ba bi eti hu si waduru ba bi na no ano no so pese wo sase di firi ho da bi awasalt ya say onipa na wo hwe ne so asua no o sase firi ba bi ene enti say usua na wasua ne yie san say obi betimi aye mentor anka wo hwe ne so asua no nanso hweso sua no wan hweso ansua ne yi a etimi bedane awudie kese de ma wo. So your mentor can become your tormentor. Therefore, don't copy blindly. You should be able to, make yourself available to the process of life. So we want to say subject yourself to the process of life. The people you see today, if you think say it was within a flip, and a mama bedru baby omedru na enya no kre. Enti o hwe obi so asua no a eya no ma bisa se no sha se free he na won so kokko sua fa free ho na fa bra onipa de betimi ayo mentor all right. But the odi ye ya no eye ma no one way na sa same method no amwa wo enti ya men copy blindly. Why? Erade nkan yen ho no mo ayen na onipa bi ade na si ani so se ye pese ye be se ono no erade ma yen eho ahoden ene abotra ye betimi ade ebisebisa nsem na ye hunu ba bia o hyase free ye na yen so yate ase se
ufiti preko pe pause a etu moja eni nti mahunu se me mentor daka mu na no nkyere se me so preko pe no a wo se me toka wo se me ti ase se o sha ase free baby sanse manhwe yi a me hwe no asua no nanso na kofa wo ha kese e dia breme. Your mentor can become your tormentor. Therefore, don't copy blindly. Iradin kan ho na adom no so mfama yen. Oda chinti ya no wa yen sa, wo hwe obi so asua no a. Na wa hwe baby o sha ase free any baby o dia bedro. Na wa sua ni nyina. Na wa go through the meal. And into when you get to the top, you will know your left from your right. You will know your right from your left. Why? Because you have gone through the meal and you know how it feels. And you will be in a better adao. Oda chinti pacho ya no wa ni sadia mame. Erade nkan ye ho na adom no so mfama yen. Ewe Yesu dinimo. Amen. Oda chinti ene ye de abra wo no. I for some of the trending stories and for lawyer Yuakasa Osi Jen Mensa is the greatest threat to our democracy. Opeso chire saying kabima min kabino o chese mame Jen Mensa unsa na nsan omo keka se omo de Ghana card no ebe ye one of the requirements ye de ba be ye voters register re-registration ebe se ebe koso no sa exercise na ebe koso no unse time ye compile list ni wie ye no na ebinim nyanya 18 Ghana ye constitution no article 42 no enso so stating clearly say obinya 18 years ya was say electoral commission for emma na kwanya na ono nso so otumi register na eno no na tete say electoral commission for say omo the Ghana card ene be requirement nti say we be register yes for Ghana card ne fa bra eno na lawyer e kire say mami ya hwe yi a odi owie ne kese be bra o man Ghana adentia anope yi and also die upon she be the moon come on. Here are Kwesi Pratt over to us a massa. I just Kwesi Pratt akasa. Oh, say now what you money about a man say omo to see omo twetwa pure water no companies na doso. Na ade na doso bia no na nipa bonfo nso abefrɛ mu. Yes omo mfa kwampa so nti sabi utopia tana wo no ade ye wo se wo num nsuo but na atea wo se ma no mbribi na wo no mbribi eno na papa Kwesi Pratt so na no atum bi o che se e wo se producers no me very careful ensuo enipa no makoni mu de e wo se mototo na se e wo se mudidi agro na wo nso a wo kwakoto no me ka kire wo se wo paade adufo de a unya asem adufo de paade a ne bo odin kakra fa ye wo ho ohu ade a ekɔ mu kra de anka you don't joke with it. Ade a ekɔ nipadua ni mu na wo didi agro ubewu. And to be very, very circumspect about the things that you consume. So that is, yeah. Bus carrying smuggled prepaid meters seized by Ghana Revenue Authority officials in Kumasi. Prepaid meters in here, such as a bus, be a swabi brinua. No, what they call Ghana Revenue Authority officials, no, etimi actually woman ediamaye, yadana say. Also, our members are calling for demonstration against government. Ghana Union of Traders Association Guta. Almost all more members no episode quite demonstration DT buying. Are they almost as a CD depreciation no? A man you mean now boy the ding. ECG. Electricity Company of Ghana. Yes, someone that take a plant maintenance in parts of Accra. Ghana Journalists Association. Omo akasa edietia enkrofo na omkoko atake Kofi Adoma Nwanwani. Me no kasa omo se mo manhwehwe mu nkoso. Na wotwe wie ye ne nya ne ntie se Kofi Adoma Nwanwani. Oye morning show host ewo Angel FM. Enkrofo bia koto ahye ne so. Na utietie nsem ni mu a. Na person ko mu twagya kora to ne mu hye no. Bitiri ne ye. Na eno na Ghana Journalists Association. Omo de krata ba bonten omo kase. Saade na course no enye. Empanimfo hwe no omo nya hwehwe mu. Steven in team.
lies prostrate to thank God for making him NPP chairman after 20 years of struggle. Enti na say you are Steven team. Me no ka say or the nurse som dia kwahye so nra na nya senketwa. Of course, this and many more. I don't pay Nina air trendy. Yeah, the moon summer. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM. Thank you. Aniti yanko na yanko fa de ubon krata mo boso no fa emawo. Omu wi na fe yanto adwumadi ne so se ne me ka kire no mu wi a sa new segment ne ye de be ma wo very very good. Ebe boa pa. Ma yanko na yanko fa de ubon krata mo boso no. Empany for ma cha no pay. Na mo mpo mboko de na me ado. Ye de radi ase. Mejiri se pure water no monom ne a emu ye korogin ana still atia ma anu bribi no a. Papa ni bi on. Oh okay. Me dey insu na mo bo ho daru a han se o mo kontina mintimi nka ho asem no. Me nim se so mo around so dia eno abi ne yenom. Insu de obenu anu anu papa. No wan kono matia ma anu bribi. Ebe na aza o sa abini. Enti mo amoto pure water no mo no mesre mo nom papa ne preko. Na ye nyina ye ho ntumi ntoye. Si akra ni nyina abo epe. Isi ani nyina abo epe on. Ba ku bi e na no ye ka jogging ne ba ye mabubu. Obuoba mamre wo 700 mintimi sorry. Efi mabubu. Na mi bitoguso. Brad ne ma brand sana bi bedu adwumu ha no. Na o fu stairs no. Yeah. Ma brand sana bi bedu adwumu ha no. Me ha. Awu de say ye wo. Ana me sre. Ah yo. Me nanti o se me nantu ni nyina. O de o bom de o de so. Hey. Mabubu. Next week yes aginem. Da bi mu abotre. We no kwa. Enya sa we be pra wo homo. Sa. What the train a. On say we are call no Saturday see no. Ade chena wo senke sa ade call. Dabi ade chena wo say entina affect you no. Ade chena na mintimi nsore ne me de akọ dabi. Oh dabi. Eno no sa no mia wani a. Now the twaso a. What the twaso be 3 days a. Eno ano no. Ba we ujatum. Now say akwa. Ebe say ya na say ya pains no be sa. It is Saturday ye be hwe. I was onya so be hwe. Enya za na ebebo ato ne ja akọ. It is Saturday means am. So Obuoba Ofori di kan. On the defense. Me the defense call ye. Okwa manso. Yeah, bounce me say. On the defense. And that me suma o say me say what na be you. Eyi me pa na me twin fada mu a me di ne duru ho no na ni age otwitwa video aden o de be kire o mo se wa ye jogging free aboabo akoma nso Asamba. Sena nkrofo agina chi ne ensesi a wonim punishment e ba adwuma mu ha ne se wo ya ade na ye nya wo hwe yesi koma nso bra ti koma nso bra enye izewu Messi but Messi enya me a me te se enima bi abene oh yeah enima bi abene enti ewumu a be mie ni asan ko ade na me na be o ba o ya ade o ya ade o tibi be duru bata bi o ya ade pa o ya ade na me shemechia o se bata baby abosi for jira ayi asoro da yes me jira me kaka ma duru ma hu so obi na be am sa atade sha gwe de be adwen obem say baby aye ko na wa na ba ne say opedi wo ye sure say wo de jogging e ba ha na wo fa car wo jogging e ba course no friend na ja for say ya ni number 10 na me mo boa and dem maka say badwen yes and dem maka say me ba ndem me ba me satan kwa ni aduru ayasan dane na me say na dem maka say me ba ndem na me tuba na adwen na ba me say na tadwen aso be to me kwa nso Brad Nelson Yakupon ya adoma Saturday to adwen owu a yebesie no anya gisa mo de father car ne di akiri se mo de father car ne be di akiri dia sound mbeku obi dis year o me na say want to make the dru bata bi me dia me ya mi o na dru bata bo timi bai to timi ba so na ya de what
aka kama be pa asene ho a bridge kakraka bi da ho yes baby ask omohoro ka bi omohoro ka ho na medu na mse da bi ya ndi mitimi anhwa mewu afere ko fo be o sister fa ka wa sister faka no bi nse o o se mo du kra obla faka no bi nse Saturday Brana so ntimi me say you say mo de father car ni di akiri owu aye besie no oh okay owu aye besie ado because oya se no ho hyebone dodo nyanya de prr obi I'm so I'm so quiet. Di me chi no re. Wa un fa me go, o sa so de ka down, me ka mo say. You know, Nyankopon ya do Saturday. Oh, but Brother simple on pill. What there? Brother say me anda there o. Me say nya di usi mu a. Me say ka me lock ya ka me ka ho because me go ma va wi angura. Ebi mo ko no mkuta press nti o mo ne de. Me de na me de kakra share me. Aha. Me de ma va wi di de na mjuro say eh agwai sa me ko lo. Na de so ya titim ti we put waka cha say. Bese family enko. Ye ba ni nyina so na eduane e do me kon na me hie o. Enso mi ntimi nyina. Na wato. Na ugina obeka. Chai. Oh but my school days no. Yeah, see ko twa Lake Bosomtwe hia me ko nyina na me de ye enam se o nse me ye bi ache nya sa de a eja kama and it depend sound na wo di tumrika no me go slow me go high o enyo na me di tumrika na me de nti awura o sa ne de a me ntebre me am di ana o sha da ni wait bia and na me ka kire say me ti hayi se na me so wayi na se ma ntimi nso antumrika de a ene ne wiase na mba wiase na mba be den because ye fra tintin gram a ugina mu oh yeah yes na fe once antumrika na say na I enti no o me man ho fa no eh ba o twi o mu o man ho fa no papa se bili kura ma no bo ba ya so bo eje ye papa o ntimi oni Joshua do betumi o ye na keep fit asem o okay no so manso hatu manso ebi wo mo papa utimi du ba bi na mfu ya nkwa na misuro se ebi wo mu ankasa ekwan wo me kwan wo eno de ontumi Joshua no forget na ke mam ai ma me ni nya na duane ma me mama jumo me ni ha bi na ni ha body we na kenge kwade a o se dia na dai ni ha papa o ba so chase we didigu na body we na mama mo joint ya o mpacho nyima ni sibo ni mpacho ono ya we ono Joshua ono ya we kama me no ni ma me no mpacho why anawo fela bi wo oh Debbie okay so the better front page ya me hu fela na wo nke be ma me na gya na aduane ma me na gya aduane ma body we dia dey okay bukumbanku body enti say enenso so demonstration o mo si jabere nya amaso information me tee ya ne se o mo so mbeye but on betena ase mo so mbeye as a sit down demonstration o mo mbie stores no ai but on be boku jan no mo tete ho oh yeah sure sa no mo ka no se be koso sa de si ye hwe o mo enti o mo si nyame adema ya woda mo mu na o mo be ye demonstration oh okay mama me fu ya sampa de ya o ba obi busa se na mo ye demonstration nya mo na mo ho be kire mo se bi obi baba beto bi sa demonstration de ye nyina ye ho be kire yen but wo ka se wo hwe aho kire no a se ka omo mtwika ka se omo nkwa adwuma a so omo nso yire no mu nidi that is but o ye sa de pe bibi a wo hwe ti adenti na wo sempani for na homa obi ye demonstration obi ko strike answer se Ghana ha no emra no ba obi an right ba ko ene se
bibi course no wani nya ho abetimi ay demonstration enti no ebi ebetimi aba so ma kasa abatenti ase nya adwuma enti no mo ye demonstration ama nipa nyina hu se ye no mo kasa ye na enti ase nya adwuma na we na ye na mpanifo no eye mpanimfo no mpanifo no enti adenti no mo ani gi demonstration na eno ye omo den me nya sure se pani bia be pese demonstration be koso but ya na eyo nipa ne right ebia na yegusu aye kasa batenti ase nya adwuma nwie ye na onipa no so hunu so okay ewo mu se me no kasa bat me sign wo right se me demonstration ne ba bon sa fe do mo wo so mo kakra ense ya na nyema wo mo ye na no odin enti adenti na enti me problem say ti so mo wo so mo de a obetimi a Kenya ho kakra adenti na ahyase na un Kenya ho na nipa ni hu se bia se akwese woni obi wo ho na onipa ni hunehuna wo no nipa ni hunehuna wo so that ye one day wunya kukuduro no wo koni sutro wom afei na ni aba no so so that ye na ni aba no so eh sa ko ya na ya madwin se betimi abo no ono so wa energy obetimi de abo sutro aha enti no empanimfo yes omo no mo tena ase no mo kan nsem no but Africa akwese no so ya another language e man de o ma sam o bo pa nsu otokra de anye kra ewie bo o mo tim nsu oto de enye so o mo no is a demonstration enye so o mo nsi dwane ma o mo animani so o mo si relocate wo mo akọ he na baby o mo de ba ma o bia so o mo mpe na mo mpa so mo reason ti o mo mpe but me de oboade na we no me side o any me opinion I think say odan mu nyina no ye odwa ba akopɛ ana meboa dabi o edwane bi sa wo omo wo WhatsApp sub once bi nso wo ho saa kase yo ketwa is a ketwa se kase ye nkwantanum kwan so ho sa won so bi wo ho tena so de do mo ko ho no me yes nka mo do mo ko ɛna mo se o mo mpɛ ho sa na ma na ka mo nua mo ho ɛna ye de mo ko ka wo mo ho nya kanya no ano no edi se aside ho no mo ne dwa kase me mfa bim omo kire nso se ase ho no edu omo ko no unza akwese wo ye ayi senior wo school bi mu na ye de wo ko school foforo wo na woni made yesesen kora no a wo ko melo ho but say de ya obo nkakra eno mabu ho no ma ayenti ase ohwe ade ba akwa ya na ma me edwadifo me nkam ayi o but no kwasem wo ka ya na ye suban bi wa edwadifo no bi no ho a ya na ha adwene kakra hwe ebi ji se asantemantam me fa wonya mfa to ho yesi keje ti adwa enua bura adwadifo buru ye no na nya dua kore ketwa so anwu na so yesi adwa wie ye dise adwadifo yi kohwe appreciation amu show so I think say eyan kita wudie me ade ba kwa mu say honum kro kwa na ye kuro kase mega se bia eyan kran ya ke oh ye be kase dwan bua ebi wa to di me kwa hanum no ebia me customers me lusu ana mbe kwa but hanum ba bia wo kan apart from jakasi any dwai abako ya mo kan I think say any ba bia be kwa di dwa biem eya na ehunu bi paint na mama no so yesa eno ne ye de ahin se edwa no eja tom ana ye kase ye be si de foforo saa no na se ye yi wo mu free ehokra mo mko chiri a empem bebre ni ebewie no wo a wo bre ye bre kra wunya bi so that say no so another issue enti omo nso nsem omo kan say yama omo nwa around na omo nso nhwe de ekoso ni bi sane ebe ya omo wie a yenyi omo mfiri mu omo asem a omo kan de nko obi nso be ka say oh na sane matchro mu din na mo amu nyina ya take mu records a enka ba bia wo bia no eduru so a enka wasenka won saka de but omo so chese omo hu bi da me won na omo so eteki sa de sisi me won dem no mo ya adwen because kuma se kura mekan sa na si ye eduru ne wo mo ankasa mpanfo na de mamma nkrofo mu nim wo mo ejija adwadifo no eno so me no mo ya adwen ade na new market ha say no de o masisi no enya nkrofo de a eno no for now no de unso omo so mu kosi no na ebinim ye adwuma wo ho dada enti omo ye adwuma wo ho no no de omo no omo wo protocol bi wo ho enya se ye de ma omo kwa but to say bia me afi na me be pe bi no process a me komu no ono na no wo ho dada ne nkosa process ni mu bi enti inshada nye obi ade ya saa na se won so eno so ahi bia o omo say 102 102 na ho so chi na se
Emma no adwadifo ma no no okofro abrosan akoton bomone wo ana anu ne ha from baby a kakra bia wo di asi ana san ya bronsan esan so ye bia ayi for provision for na mom tonton man na bia but the oton board ye sisi akra so construction na ekoso enti mu yi omo afiri ho akohenfa omo yi ensu omo nti omo sanfiri ho enti mu yi omo afiri ho akoho no amo akohe ho then ye call asem ne ho ko hunu omo I think say planning you can say architectural work na yeah ye call committee for no ho works and planning for no yeah ye call no any ompanyin kudin komo and the adwadifo kan nyina na tin so omo ne omo akokasa wo hu omo ya away na ne ye kra so agase say adenti na ne ye won mo engredi ba bia incidents ni si ye no na kwa mo bo apata bi mo ntinam but omo so kire say eja ne hye ye no mo gusu ye investigation dada yo when ya adwe mo fa da bankata na mai some bad Ghana I just say as you investigation but am is am ye mo kwache wan when na mo ye dia kwache no no mo da wan media no pay me I'm just appealing to leaders na wa ha no say omo mfra adwadifo ma no na omo no omo nkasa na ntiase anya adwuma adwadifo ma no so no situation ya ewo mu no ye ni normal times into do bia obe compromise kakra so that na wo ka say nia wo pe kroje ni enyema wo a say den ko me yanko yanimu enti yesre mo obia uncompromise baby asimu pe kure say acheche wo ji so mo ko fele ni ade ade na say yi o mo sin kwantani mu ho no o so ji so mo sa fele me da kwantani hwe ho no ma de ben pa na kire say o betimi akoye adwuma o adwadi ma no so doso omo doso ho so chichiri bu bi ayi for mom load car kra nya baby nyina enti mon compromise na media asumdwe mra na yentimi ntina ekuro yi yes ndi aban ntimi vacanto ka so nya bibi kakra mo ya kwa mefunte aban ni mu de ai IMF be ya IMF de hin aban ni mu de hin asem na anya aban ya wati sui na do be ento mu dimri kiki ayi senior minister mu dimri ka mo ba ya mo be say oh we will do something senior minister wanka say we will do something me catch and so baby me function na na do your share bono nia me pesa me ma woti ase say senior minister was so careful about the kind of words obeka okaye wanka obabi ada say onu di dom anim ana say obeboa me abeye wanka sa me function na utie na sema no oka o say yebehwe yebeboa mo MP no tie ho yebeboa mo MP no person anu be yi nika dabi yebeboa mo MP no na yetumi ahwe kwan yebefa so a yebesi ama mo wanka se me enti senior minister madaroma ne nsem o kan no mo hwe na ma me school ti no asema mpanyin de ono o sebo so o mbehwe no ai na do de o shebo okay osafo mafo de diamant dabi on de wan she ai na wan cha so baby number bua na ne afi enti IMF no so ka yenya ska na yenya ska be ye mo me fa de bonga ta ne to so ai yenya ska be ye ma mun ka bium na Ghana uska and the daily dispatch the someone but yeah and someone dey about say kane mampani eye kufuo John ejekum kufuo Mr Sexy Eyes wakasem bi afa Ghana mrashebedwafie ene wo mudwumadie ho kratai ediaba sweet na poda ha sei oswafo no na ehwe enamahoden samso wada ha mecha Dr Opoku prempe sweet na po na samu okanya ne se wono de omo kwa atete se nkwafo bi se judgment debt bi abeto ho US dollar 7 billion US dollars judgment debt no so on onim ho maachi o wonim ho hweti watete kwafo akeka no on onim onya we kra onya we nti nkwafo ma yire omo keka sa no omo hwe yie afarijan so yabeka ya papai abaya electoral commission pay odi ni repa
na ono so dia baba tu dwa ya wakasa afa Ghana card any voters registration wasem say easy for say nkwada na ebe na onya 18 years I dey hia no Ghana card ya de wo so ababeto abato nkrata de so na saa de na omode ba no e na Farijan abekasa e de afa ho akrata yi e de abanti ukoto the Daily Dispatch na gbowura mu page 12 abunsa asem no e da hotafa kwana kwa kinkan bi na enche hanu maso yesi His Excellency Nana Ado Dankwa Akufo-Addo abo owura Edward Asumani din so ombeye security coordinator na won sem so eda anu ma ne wa hye ne space kama hapa no ofepa tun so ebrum ena eno so yatwa ho mfoni aba wei aye the Daily Dispatch na ba ko ewomu ya no so danche Dr. Alhaji Mahmudu Bamia mfoni eda ha sei ena eye MPA for National Petroleum Authority for boss so emfoni edaura Dr. Abdul na krata asamo okafa samfoni mienu nyina ne se Ghana enche ye ba be ye be hosti International Petroleum Conference September busumi ni munti Dr. Alhaji Mahmudu Bamia ya wada ha nyina ne se oye guest speaker enti the Daily Dispatch do bokrata do edi aba obomu enchiremu na aya reviewing the truth there bokrata the anchor ana mede eba the anchor the bokrata no edi mpanyimfo agitobro ne ani ntirifo mienufo nyi de aba na aya wasoafo no ele hwe ngumasua aso aya doctor aya ya wasai aduchum nimfo nyine ewa ha ana opanyini baako eka ho mhwe ne dini sa ma hu se lawyer ewo ho na mum baako na eka ho no mhwe sa de entwe ne se betie mi hu ne ye ana so aya wonom Ghana aya education service wo na omo chemu se aya abedechirefo mienu bi ena omo nsem aba deputies fo bi a omo nso so wonom omo bo adwuma a chese won nsem aye hurudu esan so omo se aya regional aya director bi oda so aye adwuma contract bi aba ne nsem na wo hwe contract ni muso emu na ho fine ti enwa asem da obokata de anko unya no akenkan na wanyamu enso ente ase emapa na da obokata yi enso ese kiremu ese aye wasuafo no ena hwe ensase ene obo ade ne mapa ahodo wo mu nyina land minister owura aye Abdullahi Janapo ne mfo nyine ewa ha ena okuta apaso a wo hwa aye ahomamu yi ne nyina ne se wase wakwa commission aye cardinal Namdini resettlement project bi wakwa commission etenwa asem de obokata yi enso ede aba na ose wo eye nkrofu magistrate ono so ne nwaka ya pa ne ho ntoma ne basabase bia na se no ma bia se fata ono so gusu a wo ye osum ase eho adadi we de anchor de obokata ne mu ensem ani amamenfa Economic Times de obokata no ento so emfa mami ba akopɛ wa ha sei na yase Ghana sika ya yesei ewo akatua ho oho akatua si yetua achecha for ka yetua webuka eye 37.5 billion Ghana cedis bosumi nsiantem bia sika ewura mu akatua nko mu eno no akratai ede aba na aya Republic Press the obokata mu ensem ana odi atubia chem sa na Ado Dankwa Akufo-Addo obo apro aya mo ewo aya atifi aproye North East ana okopie ye wonum zisezo so no aya Regional Coordinating Council no wonum atra yakase no akọ ana wakwa ho entuma eno so da obokata ede aba na no achi anya se asantema ntam so owura bi ono de wa na adwen se wafa na ne kro no bona ana afofra wanya ba bi afa nkonya mode no enhoma no ana osole wo tuta tondie ana nyame ompa bone okotwa bi na ashoki no ana wato anam wonse do da obokata ede eye ehomfonyine ede aba owie ya no so ana wo kyeremu se akronfo tati amuaf mienu bi wonom so ya jeli wonom ba ko nya mfia aduonu ana ba ko so onya eye mfia du ana yeso wonom koya adumaden emfa emwa mo maikoko Ghana tumpo no mufiri mufia omo de ba ye asuade ye obi ya no ana wasan so egbowura mu amanyosem a wo kire mu se NDC amanyoko no cheso ma pa lai pa mo dwa
Gani nyina ne say abato commission metra eye electoral commission isi no isi tira say Ghana eye voters ID na de beto aba 2024 no ukuta Ghana card pa say makwa mo register lalai enya adwuma na ndisi fo say hwe enye ha ne ka de besi omso kwa monti ase tu sei wode wone mu tutre ne ndisi tutre ni owura eye Samuel Ofosu Ampofomfonyi ena wode api eye sa asemi ho so a wode enso aba na yesena na adodan kwa akufado wa wusu no wo so mo se nana sisamu krofo bi mo number yo mu firi mu fa foforo besem ena nana so wate so waka chem so obeye waye tiwe wakọ eye national security wo ena wakọ yiye satraye wa change bi anti da boka te so de ho asem enso e de aba na yase eye ma mi bi so ena watimi abomoden ya jeli no mfiedu ya jeli ne enyina ne se ono ankasa ne toto mucho ne lover wakele no wakuno ate wakuno na koye so kwade bobon kwan na ti wa ode bobon kwan obekuna ya nduane no ya di and grass cutter for nana wakuni ayi akan say grass cutter hunti no enkwan ho no okuno wakuni ku aje na munare mate we ya ni hwe he ni kunu konkwan ho nam we mu nam askata aso ono be ma na ono akọ nya nam na ba no o be so we kese no na se man so ne anum ye de enti we nya asem bi adwen we nya asem bi atimi ni kun na atimi fa ho kunu enam aye sebe uberie uwi akoye ti woni na kun na ebi aheda so kunu obo ne kakra bi obi onu ma yesan bi we ukodam kwa kodam ajankwa la hwe nanim nso atimi se onyini bia onyini wa look fiedu and then do ba ababa wa kan ye yin free se me enam ubeda mache adwe Marie Republic Press yanko the custodian da obokrata na busuan me de to so de ama na yesi se de ekopiem ewo apa is region hono nioma akoso papa nioma akoso asese na nado danko akufado o makwa akobie water project bia no a sika wo mu di shemu ono 37.6 million euros enya sam ketwa kra kratai ede honsem aba ene anapai na enchan masi shake up bi electricity ekikimi kwofo bi bibia woso wo mo national security for do yes shock up bi abaso ma shake up bi akoso ma chese yayi kwofo bi di kwofo bi abewurawuram omo wo mas your fence substitution o sadie ben substitution nede eni ebia kekekeke na akoso ewo sa national security for wonom entemu na enchano wanso Dr. Alhaji Mahmudu Bamia da ha say na prezi national chief imam no ho nyasam ketwa wose national chief imam de nyankopo ankase na sheda ne de ma ye meche Sheikh Osman Nuhu Sharubutu Dr. Alhaji Mahmudu Bamia chira papa we de nyankopo ankase na sheda de ne drum Ghana so ekramoni so anya kramoni papa ni akramoni nanso chese bibi biara fa man Ghana ho bia ne ho jim chese wodim ya wose papa yi Sheikh wa boama sese ahumesua so kra kwaso pa ya ka Ghana ahumesua Ghana dia ahumesua wose Sheikh Osman Nuhu Sharubutu eka ho bi na nando danko akufado se ni project ni bo mo number ti won ba behwe no omafi o mani ahwehwem pa ezan se policies bi won mo a waya shada nko nanim sa wachekra nko nanim sa yi 1D1F ye hunu okay and for them fa no to na planting for food and jobs ne die nyam se nka no krai ye hunu ye koso tinanado one village one down eno awen
wearing for one how rally for food and jobs RFJ near the near the year to so oh was it ebi nya intino one behwe na ayi for boss to for petroleum authority MPA for National Petroleum Authority for asemu ameka ye wo ba kuni mo na senso pia say enche Ghana e be hosti program kase pa ye fa petroleum ne ho nsenkaye ehu ya krata so edi aba wo penny yankasa oda MPA ano boss no ende da harmo a okasa asemwe na yase na nado danko akufo ado akọ north east honomo na abusua wakọ honomo no djuma wakọ akodi wakọ akobie North East Regional Office North East Regional Office ano ya no yesisi ke di wura munya sika ketwa Ghana CDC 1.7 million 1.7 million Ghana CDC project kasiya pa ya we office kasiya ukwa poe mantema so mu obi big one pa big one ya we no dwumadi ahodre so mu di ho nyina da bekoso na aboa ema Ghana akonanim the custodian was one wo nsuro nipa bia and what the sam no so ba wonye hwehwe anumu ensan so enye misuro bia enokran ko a ena ode eba the modi no na mewe ne ye na yiwa Ghana atiakem mamento aswe ba menhunu wa abusa for me the worker watu din said the inquisitor the worker na deba na the inquisitor the worker na oba mane yi wo kire mu se tututuo bi akoso ewo eye akuropon wo se tututuo bi akoso ene se be apoya mantam ya no akuropon ana meboa wo se ahemfo nsem bi ai watimi wakame me mprema ni ndi me na aduru me so yesi akoso nti akuropon mo because me best as we akuropon ba ko bi wo ho we akuapem akuropon yani living legend ya anti ya di pa ya awu da je say ya to basabasa na info ne tato le apuye mantem omo the title ni enkrofo yi ayibo super duper for lo ye ha na bubu fo no ya shemane say da awesome man aisha madane no omo ye ya me na bubu well ko chire mu fa de ya ko chire mu nya asem na mko amaba kama de ko chire mu nya asem de ya o ka say o ka ne tra na ye o dia asembebo yes etika mu a o ba ko chire mu oh na say me bo amran o chimaye ya hwa man say okay o chimaye living legend ye ha na bubu Udia ye living legend eno chimaye living legend e ma na bubu go so mo mo hwa man say oh ya ne living legend for no so e hwa man na bubu no I don't know enti de ekwoso ewa akuropon no enwa asem ne ye so hwe a watwa dom ne biaba a polisifoɔ mo hwe no mapata wesementi ase ena jese ekwoso na owie ya pɛ ena eye enfinfini mantam so afoɔ so akasa ɛno so de atodwa kyerem sɛ enfinfini mantam nko ano ombetimi aye adua emo am yetimi de supply Ghana hanu mu nyinaa emo mufuoi ena omo so mo dɔ pa ya gro mo dɔ to o kyerɛ yam yani kwa ho a ka eat Ghana rice no sa eye agenda nka betima ya adwuma ama no matimi akonkan na nu ni sei enso ye dua ina de ye san so kraba nti ye de na export bi ye mu ni edua wa yi ye de bi ko first no ba sisi ade mente first no na na ye de bi ko ba sisi ade ye fa nkwasi ye mu edua na ye me poe mantam nko ade ka se ye di a ntimi ni man enye ye unse dodo no anso ani nye made in Ghana rice no ho and made in Ghana rice no so no be brenu a finishing no edin omo package ni ye right here abo bo inti awo so omo so package ni ye o pese utimi ne perfumed rice ne compete a awo so bo awo right here sini nyina so ya aban oh David so we dey enye we nche da nya aban asem ye ti ya ye ne ayi ye nuanu mu pedinfo compete aban ye bibi ma yen oh David
Enti yeso osoro kra aboa de waboa no ho. So that's here. O ka no abo akwasi akwabesi ne rice we ni man asan. Eno nyo on besi o. E ya ban no wo pre de aba. Dey here. Se nya on personal project. Rice factory. And on personal. Oh yeah. Sa. Eno ye ne personal. E wonu ayinim. Ah. Obe pre de aba 1D 1F na me ka so okọ pre nu bi di abrẹ mu. O sha ye bo ye de ni man so o sha ye bo so o kire be bi kro be kwa. O dan kwanta. Ana meboa. So dan kwanta fo ni dua mo pa wo ba mpotem ha. Ana baby fo so dua bi. Lungu ayi mu achi ho. Jaha. Jaha lai ho. Me kan ayi constituency. Constituency. Odan kwanta. Ye odan kwanta ya. Hwe, wo so mo no mu dua mo pa. Na he fo. De wo kwan ne hunti na wo kasa na. De wo kwan ya o mu dua wo kwan no. Se me ka so mu dua o mo. Inside mfu abnase fo nyina dua mo. So mu nyina ye kan mu nyina kan odan kwanta ho ana. Dabi okay abnase wo achemansa. Eno nka yi ho. E ka ne say akwasi akwa. Oh okay. Bo sha bo. So obey rice factory. Oh I see. Na machines. And no mo chire mu me ka say 1D 1F bi na okopiri bi di abrẹ mu. Eh. Me so wa say 1D 1F say why you wa say rice factory. Me 1D 1F no kwa de enye na wo kan ka mente ho asem. Sa eh na no so nkyere se wo nkan ya na se wa kan o. Me na mente ye. Na me ka say me de mente ye. Onti about rice no. Amona asem no nte. Rice no de mate but 1D 1F asem a wo kan. Enti me kire se me suggest na me nim se ebia nu bi na kwakwa pre rice factory dia bre wodanfo ne mom enye ono no personal say ono na eba be si factory dia ma share bo so be si factory am oh okay nti any taxi taxi no so asem da so ho renyu free ho lam gas yakle wo se boni wi na ayira nam gas yakle sabe ka se wo se boni wi na fi ayira ana wo se wi da so ho se wo ho sa o se na uni so dia se wo ho wo di so na free ho ana so opani kura na no agitu mu se na no fom basa ye opani kasi won ye ne dia fom ye won dia na no kan dia na nya like ade a wono no o pese o ka ho asem da bi o ni ameka onya nhunu asem kro so se engrofo se wo the airport be ko ayi Central region. I also want kasa. Interchange dey just say king. Okay you. But me akura ba be do what na say. O say sir. Yes say body na. Na say no cross look asa na chiro be clear. Eno na yes omo office no we din come on say eh ene say yam so ye kan say mo. Some dey can be o. What can be papa some dey what can be pa. No more. We minim sa kan kan dia na mo ka jira ne dia eh sir ko so ye ka se be say wow we said a lot ma ko e jogi mama wa mu ye na so na ode dem go for no habro for no mo ka wow so we made that promise to you. Yes you did. Really that we said a lot. Oh yeah. Kenke no so mo kanjira no na kenke no isi aduru tu isi dia so ne head on so beka kenke dia no oh okay anti honorable akwasi akwa munya botre ma honorable akwasi oh me da taxi drivers for no kwa dia ji o ma ya shi no is aka 2.5 years bibia betimi asi na wan she dam frefre taxi drivers for so wo show mo bo ana sa na course was oba to taxi e dey ma drivers no ma tua work and pay na sa me ba say sa agbo no share no wan ka say we taxi driver mimi ti hey mimi ti hey oto car no na me pese me twi bia sa me so me kwa kwaji bi na no say no oba taxi driver enti se wan se obi onu twi taxi boss oto car ma omo betwi no omo nim ka twi no ewo Brim Central omo nim twi ewo license no eno mani abri ena me kan enti enya taxi driver onu twi ne car chika twi no omo te sa abo hye no omo se o onu abo baba mama ya taxi driver enti se eni mu ka twi
your license will hold. Then you be just a boss and how far? How far? Then your taxi drivers. Taxi drivers, me na make a choice. Taxi drivers, phone being so crazy. No. Me chew a big candy, come back to MPD, no matchy. That's what the party are with you, making the Panaka can and Kofoka. Mammy, you work and pay. No matter, I see no way to Yafa. And you easy, but we know one was sober. Honorable, dear, one was sober. Until I come a driver for me. Oh, a damn driver be catch him. Oh, come here, can't say. Was it? Or can't say. Taxi no. What's what? Or I can't say. Like Okado was saying. On the now we credit the second one up to a cool chop. And the one card. One more figure there a cool chop. Sir. Me don't know the man to so what do. What's about taxi? Yes, it's a 30. Figure again. 30. Me guys figure. Me don't mean 30, but the man so about taxes. Sir. So one more figure there. Okay, simple crowd. But maybe we say so my figure. Sir, 30 cars. Figure him there na boy what? Figure him there na boy. 30 na 30 crowd honorable betimi ato 30 abroso. And American ya. And then you had new honorable could you your bet 20 simple. No, American na no say. A died ye see what them. So I say. Into we be a room go so much to ho neoma. Taxi no. We be an branding krekoso. So ko boy ye bi. Obo. See, branding koso. Me hu bi o. Ana no me do bi dey emfa ton. Me nya kan da. Kennedy can come. Atu no. Kennedy. Ombeto aba taxis or san lie. Oh, hotel kura na mdo findini. Or san won kura de na ba. Na ba se kura ka ho. Bas ka ho. Bas ka ho. Ewi akire. The stekade ye no. Omo je tutia na o ma anye. Omo je tutia no. Sa amantam. Ogo bisa kankam. Amantam. Enti we ya achei. I was so betting beka bibi because we say bonu gina public na o kan ye. Oh, ya no kwe me kan bisa but me wura mfi ye. Munya twan wo ma me. O say no ma nkoye. Na timamufo no ehunu so aresemu ho ba on kan hwe. Yentere na wotna wa na get close to elections na the bar sisi onkofo ni sisi adabia na waka o si timamufo ni bie o mo ba ti bibi se sisi ya me no ka se mpifo ni nyina ba mo constituency ntini ya ken maye mo honorable Kofi Ahenkra mafu ye mo na baso oh yeah ono de ya oba ye unsa na nkrofo ntene nka unsa de bia me ta ka se dan de esi ne dem enti se wotwe bibi na ma na se bibi kuram honorable ba ye afi ubechia atiasefo obi ani musere sa obi yes wode ma mi odende aba so atiase so oba no amanza pan so atiase ode nioma na ba se ve and watches ha yeah ato ba na don sa pan ba na so nka hwe nkire ya ibeye din ni ahwe wanim enti munya botre we honorable we aye kekra se crazy shape so ba enti my munu yo de ode ate munya botre ma honorable ana meka se wo ba na den sa pan ba hu se de ana nkro na nim tie no ukofie na den sa pan kwa aya hwe nkro na nim bu se o mamunu mu obi bu ani chie munya botre ma honorable bia be honorable akwasi akwaye enti mo be fa ba ku ntwam na yenko yen homa no so sisi na wenso ye energy minister na pono no na poni ase han wa pagina po hontoma an jinapo se an ene sika bi judgment debt bi ehun sensem bebre America dollars 7 billion ewure suma se eno na eye energy minister se nya no kre tie se sa na da asem na jinapo beka ni nyina no wapa no hontoma an ya pie kushegu abato mpesu asom na sibedwani ya pay kushegu mari kwa o man somra na afei ye nto asome da sibebre meni owura Joseph Afrifa or your chairman the Rehabilitation Farmers Association. Ekui edi ebe pa no mo ye. Opani utime nka mamo acha ba nka na fam so. Mejo siminia. Apo mboko de. O nyame adu na ho so e. Nyame ahuye mo na Rehabilitation Farmers Association mo ye here for. Yo mi da se. Me ba to ye eku bi a ye ni kokobod na ye adwuma. Awo western of ha. Na ye adwuma ye ni se koko na sasabra ka no egu no. Ana cocoa board afa yen se yenua to afo protest o mutwa cocoa na yen so ya do asase ni sunyina na ya yela peasant na fe nezri no a o man na no ya dia plantain sector na kan board se no na ya dia cocoa na nkasa
aso ye do ho akosi se kokoro ebe so ye dwumadi aye gine no okay na mo na mo kire se aman ne demoka be se afinie sanete ye na kure ye dwumayefo no anya nipa ni nyina dwumayefo ni bi wo mu a 1 year ni onya pay bi wo ha 8 months bi wo ha 6 months bi wo ha 4 months bi wo ha 5 months omunjia neka I see enti saafo no yentuo mo kana na mo ben na mo leadership no mo tu e dia fa ho yo me da se anta anamo ye ti bebre o se ha no ye ni ti o si na ye djuma enti se obi ko bank na ni pay ama anu aso be ba bo ni panyin na oda na no na amane se ni pay ama no ama na ko di bank statement no dia bre no so se di ko district no the commerce director no so ama so the ko region yo so enti se e kokko pin yo so na se ahwe amade a wo ka na wo dan ha ne wo field no ye woni bi a wo ye anu ti na ma ye ni abra tisia no ya tiemu ama aduru ba bia adu na ja wotina fema na mi komo no. Oh, I see. Enti for all this while no ekwa be na mo fa so am survive mo ayentu ya mo ka emre santini yi masa ahokyere mu ne nam ya ahokyere pa ma ba si o mo do no mu nya katua na wo be hwe komo ekum anu di nya abre no nya me ne kita ya ntan ye di namu a ye ni se ebeba na du sa be ya give bank statement sa fe de ya bre uko bank ko kana bank pocket from bofi okay ma company mfo ho no mo ma ahye mo bo ana bo hye bi amamu anu na make say aduma ya ni TS na ye aduma o han ti o mo na give statement no no mo dia ko bo hye de bebre o ma hye ya bo sa o munya butre pe ni beba munya butre pe ni ende bo hye de bebre na onyi ni sa se mo so you have been too lenient on empanimfo na nti na mo so ayi wo mo ani mi bisa se ase magugugugu mu dia mampanimfo ne dodo eni nti ama omo ehunu so omo kura mo ka emre eni nti nya dia ase ena kura sida san se won ha kokko adwuma na ne ye ana se chas kokko awu kokko no wa ne ewu ko enti ne santi adwuma bi ani ha ana ma we no ba ye ne nyina ye ko wuram ti adwuma bi ani ha enti na ma ye so ye de humobro ye tinta se ka nya me adu na ka ja kakra kakra na onya ka na de to ye di ana no so eye wo mu abedu sa I see. Endi sesi ya mo ne ye di ho nkomo ye ka wia na no ano no ana mo bi a mo betu. Oh, sesi ya de ya mo up to Thursday, so ya nti bi a ye be demonstration. Kopim Thursday on. Yes, so mo first kana tuma maye na. Mini anya no nkobo. Antade empaboa boa esese kan ene se kan kasa esese komo di mo adwuma fo ne di adwuma kwa no. Koko board be katre de so sanye mani nyina bebre up to now sanye mani mai enti ekuyi a mo pese mo demonstrate no mo ye Western North for pe ana ye Ghana nyina aye adwuma ne de ente aye the whole Ghana na Western North ho na adwuma ne kase wo o se Ghana no part be bu akoko ni ho enti ba bi akoko obi a ya re bu ho de o mu je adwuma ne bi na Western North na adwuma ne kase pa wo. Okay, I see. Into the said the way can no yenhwe na Thursday no mo koye demonstration na ye beba ho no ba before no sika sign na ban no e de mamo every month a pile ya bepem sa abre. Me pata o mayen 6.5 old currency 6.5 million. Every month bia onipa ba ko bia nya 6.5. Yes. Ano kra no mini a obako bank no ya titi kana na be 5.8 or 5.9. Yen sanka 6.5 no kra. So Coco board my appointment letter and it was 6.5 no the my man. I see. Okay, inti my fancy ana said your kind ya woda ye besan ba na na ekusi ya no di mu amane abo ene atiefo. Yo, me that say. All right, ya ni Yera Joseph a free fa or your chairman Edema Rehabilitation Farmers Association. Wa church wo mu medie mu poten dia kire yen bosumi edumienu ni nje sa afi omo ya adwuma yentua wo moka. Afi no mo ani abre o mo chese demonstration bebe mu no na efia so ntia se die nti na wo se demonstration ebe mu ansa na etua ka adentia sa adwuma we o adwuma na edi me families ni bi ebi but ana na Ghana omo ye adwuma den mu na ye sisi wo mu de bia no adentia no na wo no ho a wonti ase adwuma den wonim se 77 period Bible nso so kra ka se obra adwuma de me asebu unim say uma bia na menete uma yi okon abrochira amanone a unim adwuma wo ye sebi ka frachi o preduasa wo ye adwuma wo
ejana bia so enso oba Ghana boga ye friend boga obo how many people no mte Ghana how yes adwuma we ya respect wo sa ukọ aburuchira adwuma yenye mu o Ghana ha no lucrative job wo ho si won ko we adwuma enu no ye wo no mu you be say sasika edi tua bi mu ha enu ne ke edi tua ne ka obetima be project wo Ghana ha hwe ma me no oti ya ne so no ne doctor kire ne say owo 3 days odi be wu because enioma wo twekodi mu no enya nioma ketwa asemo Ghana ha ye ni nuane panso enti ye nioma no ano den seja ja yansan so mu ke kansem fonsem hunu bia ne asa de kire wo asaba so ma me no oti ya ne omu no onso yam kan ni aduane pa aya na ya na mu ya mobo broni dia oh de bia no kre anya yeyam kura na wono wo ye kura na wo hene ezika obenya na se no obi eso ani ho no obi ya toilet so adwuma insurance wo ho anti se ohwan kura na se onya problem a insurance no ebe cover Ghana they are bro Africa yeah we hwenye wu yes say twabro me no kura na ya na sa ha me no mo me fancy ya na na de na ya na ha adwene ya na ha adwene ni nyina ye ai ni nyina ye obe ne den eka brabo no ho na ba Ghana ha no na ka ho kwa abro kire nte sa o eto da biara me de bia me kasa dachi bia yekohia heaven a me de me wonsem bibire bisa because nyankopon asem se onyame adwuma e na hwe na wo dia koso wo sakin kan ya o se obra adwuma de nyankopon fa bi nka nipa brabo ho but wo me Ghana ha ana wo kan na sa bra wo mo Ghana na Ghana ni ho wo nya mo Ghana wo nim se kwafo bi ba o ma adwene krobo no because hwade o ti se construction work yi 4 man for no omo nsa hyehyɛ mbuto mu no omo no mu di sika kese o na laborers na omo twa pa oko betire no obepon na 300 Ghana cedis ne de hye ne nsa 300 kwade obo se do 300 kwade doso ha dwen o ha dwen nti yesre na eja mpanimfo mo ma niam mu ngogo ma yen kakra na emu aye den dodo emu aye den emu aye den nchia ne yenko a greetings metia yi PRWC fo oh okay asene ma sole mani nyina ti Sunday we ne me de va ho we eva mu ujane say wanko na ma ye mere obeka no kre oba dwane no ma ye mere me dem Sunday wanko sorry wanko say nyina na me nine dia hwe mi amani koye dey o ya strong me ko tena ho no mo no ase de maka makomu no makeka de mani mu saa alobi obi jaw yes ma bere mi pejam me tisa no ko dem timi pejam mi share enti ye ne saa kakra ko tena asore dem ti eda Isaac Lamti enti nyame hira no nyame be hira no na eda du so eda du hokani asane almost 24/7 na ya AHENKAN933 Pentecost de eda du fo wo mu sa eda du eda nkroma eda nkansa o yo se me boa o se me boa ko Pentecost the elders eda nkoma eda kusi sa amota ko Pentecost ena eda Ofori okay amota ko pa ena ya eda kusi we de onu de mu eda kusi so ya we eda kusi why Dabi oh adai why house ya won house eda kusi oh Dabi de oh one day your president de ma minimum customers care na want me nya anu so ya sori o wonte yam ka kiro ya sori na me so wet me am customer for want me nya elder e wa sori oh okay kusi ye fi ha kusi customer link
o nche se wo chira woni adaje o de kodi e da kra ma me nase ma mi so bi chama so justice justice che oye ni papa wa botrese one ne ho kafo a preacher justice che bi chia do ne ho kafo okay yenko amoda se pa enti na je se eno no mo ko ya ma chia e da ma me e da link mama fa da bi anka de di da kusi customer link so on the founder and leader eti mo ko ya ma chia ne dia ma me da se bebiri abusia ya to so e wo efi ha ma chi ni dwumadi di de bon kata mbo so ne de ebre mu no wo hwe wo mre no ana che se sima no aduana nan na abo pa no wotwe ho ohene ba fa we ni to so ne yanka ho asem ne yanko ho ma no so sisi a eni timi ka kire wo se ene no ye de segment foforo e de ba enye bibi huhuhu bia se bra ye wo mu nya bre papa e bra ye wo mu ye bre bone e wo se ye ma ye ni ko yanka se ye bambo ensem ho enu nti na ye ma kye so no wa hwe ma kye so no ye de eye segment foforo de aba enye bibi huhuhu segment bia eya adesua yesua de fa bambo ensem ho eno ne ye se ahweyi ensem enti ena ahweyi ensem no ye ne Dr. Kwesi Baini or ye security analyst ye ne na aka bomu a ye de ahweyi ensem obroni beka se security tips ye de bremo ewo dwumadi so ena na ye hyase enti ena enie ne opani de ba ye say don't allow your children who can't recognize voice to open doors to strangers or visitors. Don't allow your children who can't recognize voice to open doors to strangers or visitors. And only a brofo openi onkrofo ni bi brenke wa hantu no mo mebo enkomo mami sense subium. Don't allow your children who can't recognize voice to open doors. Is it 4 and 2? But I would want to believe say a 4. Hey, don't allow your children who can't recognize voice to open doors for strangers or visitors. Hey, bro, for me and famra, ahwiye ensem wene ye de nam a new segment ya ba ahwiye ensem a bambo ho asem na Dr. Kwesi Baini ese yenka nkyere tiefo mu tie na no pay say wone wo ma wo fie na wo te se obi bo mu dan achi ana opai ago eya memma nkwada no a omuntumi nkyere se ago we no eye maame asomasi ana papa obenten na opai ago no eya memma nkwala ne kwan ema omumu nkonko bie pono emfa masa ohoho no na mom wo maame no a wo papa no a wanyini no umum ene yakoko bie epono no efa ma ahoho umisa woni nkwala bi omfie nkwala ne pre oti agbo no odimirika ono akwala ketwa no ene okwako bie pono wan hwe ya na obi adi ne awu anase obi adi ne bone ebra ye wo mu enye bre papa ene nti ya no ama wo bambo nsem eho ahia wo ye ne Dr. Kwesi Baini or ye security analyst ena aka bomu a o se anopa bia ewo maakye so no yemfa eye ahweyie ensemi emfa emmawo nti na de no ena yedi esie no yesi so biemu a ye se eya memma umma nkwada nketenkete no memma omkwan emma ene a epai ago ana se obi ebo wo punu achi se mane kwan wo mmerem enkwada no se omuntumi nche se we ya nte abra na we eye bra akwadwa memma nkwala ne kwan emma omkonko bie epono no emfa masa ohoho no ana obi a obesra wo no wo maame no ana papa no umum ene ya yesade no mom yenye sade yi na emoye nyina ho ban ewo bambo emu we eya ahweyie ensem maakye so ene de ama wo me emfa sedan ko ma Dr. Kwesi Baini oye security analyst ye de na kan banchirim nti efiri na ekwe nyina no sa pepepe ena ye beye no UT thank you ohene yanfa so na fe yantinsim enkonkobo yen enkomo na ene enkomo a yebedie ne doso papa yedi kan bobo bi so e de ama enra dwumadie kese ye koso ewo enknan ni nyina no eye NPP wo mutitire ni a won ayi de foforo chairman Steven Ayesu in team enasesom a ekoso no otonsa de friend penifo bibre and ever since our MPP for koto omo aba
General Secretary Sabreno John Buedu ayeta friend Uncle JB odi ntwo no na yenhu no ti no dodo no ebisa se no pani organa we tu kwan we hefa enra owura John Buedu eko opani Steven ayensu intim na seda esom no okobi na ensemtrofo yeso ne be kasa asamba kwa okan ye ene se eye party mana kasa party mase waye bieye obi metwa so owo gidie sese omu nyina ka omu ho bom na omu tai empanimfo no a party fo akofo omu aba no omu tai omu achi a omu ani so adi hunu so omu pese omu bu enwotwe mu no ebetumi akoso okasa wie ne se piao o say for God and country say na ya na meta aka bie no enti ye John Buedu ne nsem a ode tu edwa enra after say okọ na asesum ni bi wie ye na nkrofo bi san say na opani John Buedu he fa na ye to aba ni wie ye wakọ ase ntwonu a wudi ye no ho mpopoye no nyankọ ye ne ho nsem bebre no ero no so de sa asemi edi etu edwa na onim say ye nua no NDC fo nso ani abre a me no ka say abatfo no from the grassroots omuguso omoto no kakra na omo national chairman Elder Samuel Ofusu Ampofo enso so e de krata bi ababonten a o kasa de afa electoral commission omo directives omo kire se omo tete se omo pese omo de ye adwuma ni nyina no eye voters register exercise a esen be koso de ama wo mo afei e na wo mo anya 18 years no na saa sebi na ye pese ye kwa homa no so ne political analyst Yera Samuel Boateng ekwatwetwe nkomo se ekwan no a electoral commission opeso ofa so no ebeboa anase emoa opani otime nkan FM so ni Maakye meni amejo so na umpombo ko de but from here na monso nyame adom yenso ye ho ye papa nti minim se na utie me preamble to this interview no a electoral commission wo mo decision a omo ateki se omo be consider Ghana card ama na one of the requirements for a year voters register exercise here because no minimum some what ya what ya no so mu sen yo opene me that le gidi is a commission no omo ho se omo ba maye abato ai muda ho mentime ho ase na e muda ho krojin se ba ya esunsun sanso no e be yen sunsun so pa e be amatime mu fo e to aba enu nti se ye be trudin anase abato no ye be hyaase bere na ye to aba no ene bere ye be to aba na wie nyina e commission na se de se o hese nioma bibia be kototin na emfa haudi ama nti ene no bere bia ye be to aba bia no ana bere bia ye be ko abato brem bia ya na commission ne de nhihye foforo eba e wo ya abato dwuma biem ene ye tete ene de woni wotie fo mo mache ho asem ne ye se de Ghana card ene ebe yesusu di ama omo benya akonya so omo betwiro mu din ana so omo beto aba obeni meti ase me yem hye pa ebize Ghana card e ho sem se oman ye nkanwie awewo sem ne se ye twiro din for voter idea ye dakwa na o de emfancy yi na o twa ye twa no memu afa na ida bia ye musi ehun se ye che Ghana card na ye twiro din ama Ghana card sa me ko ba ya na ye sha se free mountain bi ye wia ye se ye ko mountain bi akwansidie ndi omo anim e na omo ye enu nti Ghana card no enyi wo bia na wo bi e wo Ghana ha eno ne ye baako enyi obia na ne nsa aka ne de e wo memu nempo omo nsa aka omo de a bibi nti ebia ese ne person ana okotena ka mu e na yirai akromfo bi je ne bag anase bibi na shem na yirai enyi ono no mfom so no wayira no obani se okope just replacement keka ya coincide wum enti Ghana card no enye electoral commission na ekodi national identification authority for adwuma ya mom nemum ese se national identification authority ene bo Ghana fo nyina no mba se ebere wi
ekosi saa mere we die omo dwumadie omo nhihye omo susu se Ghana ni bia ensa ka the Ghana card na electoral commission so de no ho ato saa resemunum na omo nso hu se ene obi a won Ghana card de enam se ye pese ye voter register no emuda ho kroje ni nti watimi wakam ya ye twirodi a ya na political parties be ye se wenya 18 watimi wakam wabom ni ade nyina ye firi ho na ye de Ghana card na be nyina so se nipa ne ye won ho nsem nyina wo card na so nti ebo ni bi nhemu a so onya 18 ana onya 18 ye bitimi hu ase ye pentem dodo ase ye pentem nye ho ase ye di bibi ba ye ho hare ho dodo eti mesele commission ni se ensem wo mo kafa Ghana card no ho a ye de beto abani nyina ye ade bre no nya ade papa obetima ya ade pa nanso bre na wo ye no se nya nsunsu anso pedia ye nse de hu ade pa na wo ye emu dureye otoka se kan the validity of ade na wo ye eti mesele se nyangopon ma ye die edia nye 2024 nko an ye beto aba eti nka 2028 ne na nke ye de sanji se ba ni se nke taso enu ho no na coincide wo Ghana card no se wo yakotro mi din anase mako register Ghana card emai Ghana anko na ye kasa de e biometric okwa ye se kona wo tweno aba no abeji na wo tweno obeko yeso next month no aba nyame wadumpo na sabiu onsa account ye se de ndi ka ehirampo a ye replace no krama mpo ye se this original levels nko an ye se ya coincide wo sadium nka ebere ko enimu no nye nyantobo asiesie akwansidie ni nyina na going forward in 2028 die na Ghana ni bia na se ena nyansem anaso omudwumadie mu na nke etimenya be 95% of Ghanaians etimel register Ghana card na afoforo na aba na nka electoral commission ebetwe omudi won na nke de nwa yesusu dia ana ye hwe ye political system opani ye beto aba amanyofo ya wo de tense ma ye papa ye beto abo mamu NDC ni MPP omo ma tense bo manti ye hwese enkoye se ye de Ghana card ni be si obi hu kwan se woto aba ebi se anya ye political system ni amanyofo musu ni wo ban ye nim ba bi obi enya ni vote free eti enkoye se MPP fo be susu se da bi omunya vote free no Ghana card nti ye di na osankrofo no rise so mo to aba NDC fonso nkogina baby nkoka se Ghana card nti omo enkrofo mususu so munya vote bi free omo ho no ye di na omo yamra pon no enye sa na kasa se obi wanya 18 years na dwunu da ho no atimi sigina yema no ho onu wa konya so oto oba nti ye bitima he se edi ano ho ba be na National Identification Authority bitimi di ache Ghana for se 2024 die no obi enya ne Ghana card enya omo a ye betwe omudi nko on se ye de to abadia omo a ye twe omudi ni ye se Ghana card ye nso afoforo na ewum no so eno nso ye be yisu na afoforo na ewum no ipa dodo se na e wo mo card wo nti me de mesere commission ze omo nhihye ne ye nhihye pa na mumbre ne nya de efi bai bre ne nya de beboa nti ko munya abotre na omo nya ntoboase nye data system ni ye na omo nya free na ifo no ho no mo full assurance 100% assurance data Ghana for nyina data ni na electoral commission ne dia yesusu dia twiro die na eno no baboa 2028 dan say aka 2 years to an election ne yefe no ne de baye agency say no ne de beto abade opani the jono ho ana say the ase enegi. Okay, yeah, that's be but I would want to believe say this brouhaha ashase with regards to sa decision we no before I ever call about 2024 mu no na empenifo atimi resolve ni nyina na ebema argument na too heated me did you say argument no class say kra na asase no kra na it's already he said every say on say the amanyofo no omo ne ye ni musuban city say the midi kanka say ye to abapa say the tension is wo krum no it media nka commission nto no bo ase say person ye clean ye register no open ye betima yo ye nya nto bo ase ye nya exhibition no na ye registration na
yenyan to boase e ya amanyofo ya na ya na ntempi omuma edwuma ne electoral commission ni din obi se ebi susu say highway stronghold we susu say highway stronghold e ji say enipa dodo e se nkomo to aba no ye mo omo meto yes wo e na say ni stronghold wakofa nkrofo bi na ebetwiro mu din obi wo ha ye se wonyanya 18 2020 krade e kwa koti say court na magistrate anase circuit court bi na basic na say nipa we wonya 18 anase wonyanya 8 uni say enenti na commission ni dey say we ba nanso enam say obi anyanya card ni bi you started see issue card in 2017 he started free omo madi mfie dunum 15 years tine obi o hon man no nyanya 15 years no nyanya Ghana card ni bi ebi kura no 12 years ebi kura no 14 years ebi ama ne card ni bi enu 2024 no nyanya 18 years to no e manato ana se owo bi ana so wonyi bi nzie ma ne nto ana itime de ana so be bitina ye bi nya bi na se o koye kra ho nsem no tie ma NI fo ni nyo maduma yie na akwansi bi ne wo mu no enye electoral commission e kofa ato no so ye nya ma na ebi se commission is separate of institution and NI is separate institution o mo so ye adwuma nemo electoral commission be tiri do mo mo so no more use Ghana card na ye adwuma yi a this say NI fo no emo assurance mu ga sabio commission ni betimi dia kwa ipass meeting e wo mi say ipass meeting nyen said the ma commission say the political parties ne be kan bi o munyintum nemu political parties na dwen tirom de beba so ade we ye nti yenye ni say we nso nye film no say the commission ni nso nti kakra na nkoye say ye three ho abai abetu anamu bi a ade yo ne beba ebi say see the Ghana card edina Ghana ni baako pese said the man into aba ejidi ye say ya nya fair to sa nipa no ti nya botre nyenye nsese kakra na nka media si be yusu mpo ya bato mu a enye 2028 so dem di kan nyankopon ma ye die enye 2024 one ni nya to wase ni enhese obi anya ne card na kwansi die ne wo mu no yen solve na mpo yen decentralizing kwese se me ira me card na wetinya walk straight to my district ma kwa mi e kama e se wuta yen eno no bamu a ye benya hotoso Ghana fo benya didie na die bia nso a Ghana fo didie no mo di omu hyem ye enko ese commission ni be yese force bamu a ene be yete se ye mienhwe mienhwe bamu ye mu a entini nko na ejiegu ye da se yura bibia ni e be san ba biem. All right, into any opening Samuel Boateng or ye political analyst any country komo decision na electoral commission epese uteki na ye voters registration exercise no en yakudimu en komo no quick one afi yenkoje enkra to kakra famra na afi ye ba ye meto adwumadi ni so no nim say Ministry of Education and this one no Rwanda ministry no eno mede krata bi dia babonten so na krata ne mu nsam ne miwie na maka nsam kakra de Chelsea yesi obi ya ade ne ya de papa wa sa wo hweso na wusua na adebone nso Ministry of Education Rwanda omo krata mede babonten no enie emu nsam nie. The Ministry of Education is pleased to announce that following the cabinet meeting of 29 July 2022 which discussed strategies to improve the welfare of teachers, including access to finance through Omarimu Sako, promoting the quality of education in public and government-aided schools for general education, and TVET, the following decisions have been taken. 1. To allocate 5 billion FRW to Omarimu Sako in order to strengthen liquidity conditions and access to finance by teachers. 2. To increase salaries for teachers as follows. I. For a teacher recruited and paid on basis of A2 the B Fahabra Mesako Miaso yard in Kensing. When Mr. Kumiaso may yard in Kensing.
You will be. The beat. Asamba. We got Ghana Education Service and Ministry no more yes, I don't know. Omo ma sha da haram egu ade no sama na yira no. But omo boa. Some ma kan dada. Nti se manhu biem kra metimi a kire mu. Manhu biem kra ka metimi kire mu. Enti any ministry from education ministry no na omo de krata we dia banti no amegu so amekinkan wi amekire mu dia kire, don't worry. So two, no, see to increase salaries for teachers as follows. For a teacher recruited and paid on basis of A2 certificate, Obenya Sika, a total of 68,000 blah 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 blah, will increase by 88% of net standing salary of Omusikano, FRW. Abusiana mekra me have hwa kenkan brofu ya dem amenkire mu net ase eni nyina ne cabinet a war Rwanda and omo akọ meeting na omo call meeting no omo se da bi a teacher fo ebre e wo Rwanda hanom e kwa ba ne be fa so teacher fo omo ani beji na teacher dwuma na ankrofo ye na omo kro omo ani beji bi enti ne yakoba ye nie cabinet ne ye say teacher ni bia wo kire ade no e wo say yetumi unse by certificate oba Ghana ha no so omo certificate na de ya and say o qualification ma me use that word no o qualification enti o ko Rwanda ho no a omo A2 certificate e wo ho enu achi nso omo san e wo A1 diploma e wo ho omo A0 degree e wo ho enti eni di so na ni nyina mu no na omo bu nkontade akosie se teacher ni a ono uyusu A2 certificate no also omo dodo ye 68,207 Rwanda omo to omo akatuam by 88%. Ye to teacher for akatuam omo yusu A2 certificate no ye to omo akatuam by 88%. Afei a teacher for omo so ye recruit omo based on A1 diploma. Also omo so ye 12,214. Almost so ye increase your salary no by 40%. After a teacher for a recruit based on A0 degree, also ye 17,547. Almost so ye increase your salary no by 40%. And after head teachers, any deputy head teachers, and also so. Yes, I was support staff working in public and government aided schools. Omo nyina so omo kire se ya revise wo omo akatua no a ya tutututu mu kama e de ama wo omo na eye binum se o eye omo no keke no omo de ka omo se ebra o de krata ne ba abonten no sa directives anase sa ansem ye omo de betu dwa no e be sha ase August 1st enti enne ya me no ka se okọ Rwanda teacher fo e wo ho no no pe wo certificate anase wo qualification no wakatua ya maso omo yusu A2 no nke ba Ghana ha no a anke yebeka se omo kirade wo nkurase nkwala nkete no anka omo kurade nka yemu omo no omo Rwanda fo na te ase se omo kirade wo nkurase no mu na bre ahu wo ye teacher ni wan hwe ye ma wo so do ko to school bi mu obrofo tese wo wi ase nyina ba wiye because akwala no won nte brofo and I want to brofo na wo kan wate a kire wase enti wo teacher ni no you will be forced to speak their language enti wo be woni a choro bobo ho no mo speak English enko ba bia ya choro bobo dan ho na ya ni abre a ye pe brofo aka je sa wo choro gu dan ho ansa na maka brofo wonti wo be hu obehwe dan no ya choro gu ho speak English hwan ye katwi we se abubu abedi aka ho a wo se ye speak English. Enti okọ Rwanda teacher for na do mo kosa remote areas no a ho no obi anko no omo akatua ya tum 88%. 88. Eno omo a omo wo krom kakra te so omo wo dan township no ho omo de ni atum 40%. Ena head teachers no omo aka ho ni atutu to akatua mu di ama wo mo bibisa anopa yi se Ghana ha yentimi nye bia na
teacher ni ono mo modi the future leaders teacher ni na modi lawyer ni ono na modi doctor ono na modi obia no yentimi nto market ma na teacher fo ya mo bododo na anu ihe kola omo kan ho asem kan ye ansa na ye de ma wo mo no kra ye de ma mo ye sen 15%. Enti anopa mi bi sa teacher fo eden na aban mo ye wo mo Rwanda omo ya bibifo man omo nye obroni man oye bibi man omo su ye tuntum te se yen ya omo kwa de omo moma soso ye de kra de ye omo moma no o he Rwanda ni bi pa hunu ne moma otum say yes what a Rwanda head ye Ghana kwa de ne ho ofe kama yate how far na a teacher for no how far mo to market mama mo ana mo ye omo den Rwanda fo aye bi enti se Rwanda ni onu ye bibini aye na ye yi dia ene ne ye Ghana fo ye so ye betimi aye na ye yi enti mo miem pe teacher fo ne hwe na ade kire edin wo de hwe wo ankasa wo bakora wo ne tifie no utimi ka kire se won ko school mi se won fa ne ha won ko ma teacher fo na teacher ni atena ha wo yi ho akopem se no nan bebo ne ye ja akora na ode abafie obafie fiwe yi kakra on se nkwa wa wo ba wanyin sen no awo no ye makwan ya na wano dam na wo bobna na wo sen pe classes de ama oba no so won koye adentia because untimi ne ntena fie na teacher ni wa go through all these things na katua ya twetwopon abi okọ Rwanda ene obi ye teacher ni oyo ogboro wo ho sanse o makatua eye but ye Ghana ha sa na tie so obi ya de pa na wo se yesua de a anyway wo se yesua classes mbie ngan yen tie we ma ye ba ye de nkomo no ne aka ye de to aso. Sweetheart, me check out there what you have as why me boss here. No Mr. E no afa there. Hey, Mr. E there who here o papa. Odo, e was who hear me. Who be here wampa. Esan say E-man capsules. Express Healthcare e dia bedwaso. Eno na memma, ye memma kentin kan kasa. Obi awo sexual weakness, low sperm count, and now the boy near Kakrabina and Nabaseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Muse said, E-man capsules, no, Yasemu Kenan Kasa, Amaunuma Bema, Oba Bojuma Brika. Express Healthcare, and the E-man capsules, and Mema Dromapa, Ediaba, Nanuachino, Omo the Express Garlic Betes, Adiaba Jaso, Obia asthma, diabetes, stroke and how high blood pressure and na bia wo nan no anxiety triti kakra no ana waya kese abroso no eye express garlic bitters ebema oswate E-man capsules emema dia express garlic bitters emani memma ne nkoda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe express healthcare no watu dodo a ko adenta pantan e won kran Akimoda Ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Heba Posh Ventures and Harrows Heba Anafre 0244-866-240 Express Garlic Bitters Mr. Inie emema yebebo adwuma birika say ya Ghana Kuafue Adama West Africa emamo adwuma o Adama West Africa eye agrochemical company wo Israel na watena se ahwehwem ahunu se Kuafue tom ne bia emfue timi gimafuo nyina e de boso ni titiru ene esre se esre na agi wafuo aboso dia ene na mekamfo agile e de amount wudua no bi te se enkruma tomatoes nyadoa watermelon meko ayoyo anafe abroba abra esre na fifi fofora eba no hwehwe agile na first spray esre so ansa no watu akwa akotim anasa wo de watimi mpo awie no na de agile spray esre ni nyina so hye no so mema esre ni nyi bebre ansana de agile akwa spray so de hia sa wo behwe 10 tomatoes eketo ano no ahye ba akopedi egu kafukafu afidie yimu na do ensuo 15 liters afra wo de spray pe wawie wadwuma sa wo de agile spray wafu ase a emma enhyrene a wo no ban na agu no entingu eno achi no akuefo mo nso dua bibi te se beans enkate ana fe so ya beans no mo nso hwehwe vezil ekumfue na se prekope edi free sa no be ye ase de sese wo ye nie unya hu se emfue na hyase e ba pe hwehwe vezil na first spray na sa wo de spray so pe ubetu emfue na se nyina wo to vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kro ya nso spray 1.5 acres e ya no afa 30 mils ana se obesusu atre ye dididie no miensa na wo de nsuo 15 liters afra benya bia to e wo agrochemical shop bia eben wo Ghana fa na nyina ana se wo be frɛ 0544-325-030 ana 0270-575-030 Adama West Africa Ghana Kuafo ye jimudi
adwumayɛfoɔ mema mo ayikɔ yaaye na fɔma wɛ master me wɔ ha na nanu cement a mekɔtɔ ma mo sɛ momfa nyɛ adwuma no sɛn ɛna fɔma wohu cement no oh master wonim ade papa paa that's right unisam cement a wokɔfa baayɛ no sɛ woto tiles o sɛ wobɔ pras no sɛ wotwa blocks o sɛ woto blocks o ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramate sɛ woyɛ mason woyɛ labourer woyɛ foreman na sɛ wopɛ sɛ w'adwuma yɛ fɛ yɛ akɔnɔ no gyina pintin deɛ a that is the product unisam cement yɛwɔ bɔtɔm ɛna pepa mu deɛ na sɛ obi pɛ cement papapaa sɛ a ɛhemfa na obɛnya bi ato sɛ wopɛ unisam cement yi bi atɔ ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu frɛ yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement bɛboro 50 bags nso a yɛkyɛw adeɛ free some cheese enterprise ɛna di aba akyem dan amantra a yɛne dukes filling station ɛdi nhwɛne mu Akwasi hwade ujafo ɛna ne car engine awuo ya esi woduro so fitting shop wo no bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge na ne kyerɛ ne kyerɛ PSA bra me na masam no akrabato yakasa se sea horse engine oil no ɛna wo special additive a ɛhoro engine mu ɛma ne kyɛ me dwun ho won na via den akra ɛna me nne ɛka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ɛna wo so say private cars taxis commercial ɛna heavy duty trucks ɛnu ti no me kanfo sea horse 15W40 ana 20W50 ama drivers ɛne ka wonafo nyinaa afi motorbike aboboya ɛna pragiafo no mumu de mu hia ɛyɛ sea horse special 40 ɛno ɛna riders any mechanics was a use you. Unia no kwe woman say, Seahorse product and a papa, and a bonso, a waffle. Semi from fear, a free nacro. Seahorse engine oil and Kwan a Begumika engine mo. And yet, for Seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007. Seahorse products. And and any better. Chawanum, Nafusika, and top lot. Minion Scadi, na Ufumu, I do. Name of Udino, a man red freeze of a boy up at the mobile. O cars, what time, o factory machines, and dear Biosika Puduation beer, my priority insurance for and insure Roman Farm. And it's say, 32 branches all over the country. So go compared to Wally Katanga, Commerce, and cry. As a man can say, don't go chrome, touching my why, a flower, Seshi, Takwa, and Po. Sababi awono branch ni bi ni wa fa phone no na call app store na download priority insurance app no jumadie bia be so di bia obetimi ade adi didi e be didi na so be bo eje pade ho ban sesi ade ya ba be piem ewo Eastern regional office no ewo Kofolidua ye ne MTN fo na wo dan ba kumu Kofolidua post office ho pe office ne ba ko kede Asamankase nkoko ni wa brim ko mpraye so donko kurum mame krob na DVLA office Bia ewo Eastern region ha ye wo ho Akemoda ye wo Lolling station ho pe abrosan na ewo ho esoro ho ubetimi afrɛ ye 0205 182804 anase 0241636382 so wa Akemoda ha na so frɛ na 0543 516717 Priority Insurance, we are on your side. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM FM. It's exactly 17 minutes into 9 a.m. Me pacho ye da se ufidi no da so da ha wo eti matching ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Me pacho bebre. Ubetimi do comment no dia ba ma men kona minye justice to some messages ya. Mwadawro mamudi abeka yensa ewo efie ha. No more na Mami Shas here from WhatsApp. We see a friend, Dr. Down Below. Prem Swap, you cannot be free by no said the most diabolic state institution in Ghana now is the EC. They behave as if their decisions are imposed on them by the executives of the NPP. The NIA told us that some of the cars couldn't be printed because of some legalities, such as change of date of birth, etc. Is the so-called CI going to disenfranchise people because of changes in birth of their date of birth? Question will be, sir, they should, as a matter of urgency, withdraw such barbaric CI or must be rejected by the parliament.
We shall vote with our voters ID card and nothing less. Premso apeusika Dr. Downblow dia ono ede eba ye no. Ankoma first and so ede free ayiribi ono nko afiri ayibi san de free bi eni. Minim se ote ha dia because minim se bi eni wa ha na ayiribi wa ha. Hey. Funtu franfu denchem franfu. Anyways, also it is only MPP government that bring policy to impact the ordinary Ghanaian. These social interventions are capital consumption, which build human resources for future. Togetherness and massive support, Ghana shall surely working again. Greetings to the Honorable Kojo Point Kroma and Honorable Paul Asamoah, DC of Francis Iribi. Regards to NSK Ado Ayensiano and Ochiano. Mamen Kona Mene Ura Seteji and Kotri and Komo. Opani set what in car matching. Na Pumbo Cordie. Yeah, the radia say na o chere se entosi akuafo e de ne mo hawo akuafo ya hawo ne se abaya beye tomatoes strategy o take my mind na omo ye wi eno bibia wi anka omutimi process tomatoes no ana omo se ye tomatoes no nso na wo no doso piema omo ye process na se electricity cost no bomuka ayesra ban se wonya besi ama yedie onhwe na kwa bia engineer for no be fa so mbetuma yama o atim bi tomatoes na ye pesi ana mo de gu konkom no o wonya ye mo wa sifate na wi no de o mo hwe na o mo ntimi sa ayine bi tuma ma kwafo nso tomatoes na se no ana ye de fa mo so ma ban se ya ka shi die o take cashew board ama afi cashew kwa for ya hotoy this ana tomatoes is what mercy for tv de nse de fa so nhihye nsakra bi e won bia no obetuma ya ma kwa for so ya hotoy. Okay, enti finance mu kakra what are some challenges and I say obi e ntosi kuani a ofemu ansana adwuma na wo ye no awie mu die on se tomatoes no die eda ye bedo ye don so nyame ya dum ho aka die se edi ye adwuma nyina bi ho nti timi ye mani ye kama na ne to no ne di ba bi a market woman for no kwa ne to nti ema edi ba bi a nyama no bi timi se nti ye ana banya be si factory amenti se factory ne timi ye adwuma ma ya akwafo no beto na esi anso yufu no so no se factory no ye adwuma kama odo no ko tomatoes ko kuya no ma ni se na ni baji won pa ba at the same time o mutimi di gungun ko so school fee de ne ne ma nyina ye tomatoes ya bi na o mo de be ran sa de ne nyina ama ye nya bi so akọ outside ama Ghana economy ni so etima ye kama ama akwafo ye ni aji. Okay. All right. Inti eno na ama mo de afutuo de kwa ma aban se honfa na nin ko ho no. Onya isi factory na wia factory no 40 bi no ayi wo ho aye say tomatoes no esen ka yi bia bokana de ne bi eno de factory no bi tin de ma kama yenso bokana de no so eni ye ha no mo da no aye say mfa ndi dia no isi no to so bi ana say. Oh, okay. Yerama ye na si bibia ni e besan ba bi mu. All right. Inti yene openi set eji ena ekotwetwe enkomo no openi oye entosi kuani na no wo kire se omo wo hawo kakra bi opese oka ho asem de kira ban ne yene no ekobo mu nkomo enti yebetoa so na some messages amde bae no nso ye de bi atoa so kama e de amamo. We said the president is doing his best for Ghanaians. What are we also doing as citizens for the country to progress? I support the EC 100% about what they are saying so that voting in Ghana will be only Ghanaians. Long live grassroots communicators of NPP. Regards to Honorable Pius Enam. Achede. Our war is Sujaman
Honorable Dijo of New Joabin North, Honorable Osei Yaboa, Eastern NPP Communication Director, aka Chubui Yate. Okay. So let me see whether I will get some messages in addition. Afi yenko yen enim. We see a friend on Sami Buacha Samake, so see NPP led by Nana Addo. I was saying the NPP led Nana Addo Akufo-Addo government are very focused, and I don't think the NDC rhetoric and their noise making can distract the attention of President Akufo-Addo. No, NPP is serving Ghana, and currently fuel prices have gone down dramatically. Surely Ghana will bounce back. Regards to Chairman Jeff Konedu-Addo, breaking the 8 is ultimate. Sami Buache Asamake se ne dia wode ba ye no ma ye hwe de modify normal SMS no so ba ye. We say my little girl is +1 was +1 yesterday. Happy belated birthday to her. Bro Fridi mi hunsu. Kwatima na se de no. Kwatima. Hey yeah dio. Kwa bena bo ahin o message ni mi hunso. Pepiase ampedu o message ni mi hunso. Is it kwatima bo ahin? Ana anyways, nonetheless, happy belated birthday and confirm ma said me hunu no sa na me bebo no kwatima bo ahin. Yesterday was your birthday according to your father Kwabena bo ahin no. Pepiase ampedu ne de ba ye. No. We say me patcho your friend me Thomas Dakon Abuabo and me wo or Peace Town na ene me birthday and into me patcho catchre DJ Levels Man saying hey mo message di ambo. Also please, my name is Thomas Dakon Abuabo Peace Town. Please, today is my birthday. Please tell DJ Levels Man for me. Oh, okay, Mate. Into DJ Levels Man, Thomas Dakun or Peace Town or send any birthday. Inti menkanchero na yen science Yankopon se unshirano. Yate Thomas Dakun, happy birthday to you. Live to be 93.3 and beyond. Thomas Boating or no so ne dia wo de ba ye no anopai. Ma memfanchi asronko enko emfama Gladys Ampabing Hope of Grace Sheto. Hope of Grace Sheto. Oh there be you too much. Hope of Grace Sheto no imuye papa why no in a way say ubia de wom obia upemoko o te say mi Obia binya bia di kama ama ne ho ato no. Hope of Grace Gladys we too much na jollof no na asa bi ba ya che jollof ni bi ba ya che o de baba bia na besi machi e besi machi nso na ya no atu egu so ne ya wo share that two din kura say we your obo dia na abranti bi ne na madwuma ho say friend father na watam no wadi ade nso ya two din say we ko ha e de ani bre no ani bre Bible kura ka say ani bre bone wo be ko brunsam gem ya to din dia o dia trako bi shim sa heden so that say o so ne so the father ne dia we hin ne father ne no ne dia we hin ODI Electronics is something can some panchera ODI Electronics also say TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine and a pa. Ono di ono no nya didija. Say wo sheda betua ka be ba yesi ani ho. ODI die say wo die ye odia. Ye sheda say wo die ni TV, o ba abeje wa de ko. Onte say ya no. ODI Electronics. TV papa, fridge papa, deep freezer papa, gas cooker papa, blender papa, kettles papa, washing machine papa. ODI Electronics. ODI Electronics. Ono pe usane ho amu aka nyina ko to be kunma kunkwa chiri kunko omo kasa dodo enye papa. ODI Electronics de ne gina so
sisi obi agye atum nti wo beba na nkrofo asan lai wa ahenkan ha no mo asɛm bɛn a ɔmo kyɛ ne ɔmo ba consultation ODI ɔmo yi betua to wɔn kakrakra ɛna ɔmo atua wie bɛfa ɔmo deɛ bebree me pa kyɛ nso bra frɛ number is 0550 900 600 0550 900 600 your friend Prince into frɛ ya was Prince no agye so ama kai maame nachema wanya ne ba bi kro na ne nana de Prince obetio say apedensie na so obi soma wo say to na din Prince apedensie into fra was apedensie obedwo so na fe nkomo bi ho no mahwemu no adi na etumi aboa yen marketing department no so number nie ebia na wo pese wo ne ahenkan FM bonkom a number nie 0244 290093 0244 290093 eno ne number obefre na yatimi agye so na unim se ahenkan de yekase yebeye ayebeye yekase yenya ayenye yebesunti ne di fun anim so ade ase aha na mobeka ya afie twa mu ne adwumadie sonko bi de bremo suku fo no ka bo mu agye se yedi dwumadie sonko kora de bremo sa dwumadie no afie nso barren any last minute hinges ebesan abaso nti nyame ya adom a programs na aka meme pompe ne aka a eba ni nyina obete ho asem nti eya na wa hye ne nso e de amame Unisem Cement Ghana Limited Esosia no payment kan kire wo pen se cement ndie omoa no moye papa no se ya bansoro se ya bantia edan ne se de osi ni bia no open yie dia a me kanfo Unisem Cement Ghana no ene de ama o Samchi Enterprise atoto ahasuma konkran akakofa ne bebre de aba e de abegum ewo eya achem odan aha no mo a wo ba wo nsa beka bi eni nche bia wutie mi wo fase ayire bi wasene manso across so wo achia se wo so aduru wo mpotam ho nyina ba bi adane ko ye yesi efre ba bi aprade nyankoma se eni mpotam hofo ni nyina o pesamenti papa e de asidan edan ni nwiringu makototo kokwasa cement ni bi afi wo edan na hyase efurufuru afi no do nsa guti nya nia behunu ni ye ka de partner de akyerewo enwa ni Unisem Cement wo mo de ne papa Samchi Enterprise or Mantra Wache Junction ya besi dan sonko bi wo ho no mo a saa dan ni mu ne ye wo ya gye dan ni nyina aboso a wo beba no na je se cement no eye de enigu ho no mo ye san so wo iron rods ne ye won ketwa ye wadantemo ene ye wa kese ne ye beboa ma dan na wusi no e betena ho no mo afebo eye Samchi Enterprise na akwakofa sa iron rods ni nyina e de aba utie mu ye mason ni opese obeto cement ni bi oto cement bags ne be se duonum ni ne eboro sa ye wa kyede kama a ye de ebe ma 0243 583190 0243 583190 ofre sa number we ya wadawroma ye beje so na nkomo bia aka e wose ye ne udie no yatumi ahwemu na yedi Jubilee Hospital sa no pay menkan kire wo pain se ope hospital a omo be san yade ama ho ato na enye kona bra bia de a eye Jubilee Hospital wo mo san wa abotre ebe frew o me pa chewo ba ye na kosi sen bibia boko de enye Jubilee anka minim se wo yare no da ho no mo san bre waduane ma adi wo ni anamu me yare ye unamu koko ene ye di oats ene ye di na musa kona so eye Jubilee pe u sign Jubilee ho an aka ni nyina yo hawo nko a ye wo services ni bebre ebia ohododo na wo pesa wo kɔ fa ho ma doctor hwe no mu aduru na kɔ ba bi eno ne yegina ho na je papapa wo kɔ ba bi wo ba nso na wa ye hwese de yade ne tie na wo se ye to ho ne ye dan kakra wo ho to wu afeni ama akwa ma akɔ eno ye frɛ no inpatient service ye wo ho laboratory test ebia na obi akodi abɛhyew akola no hwe nanim se ne nutu ehwiri kɔsoro no a ne de ensew kyese wodidi kura dodo unse wu se ne odidi no bibia da bɔkɔ opese asumdue ba fie hɔ no mo a monkoye DNA test Jubilee Hospital be ye de ama wo afa ya busunya no e wo se mu nyina mu kokoye mo blood test mu hunu group a mu wom na mu hunu type a mu wom se ne be ye anuane bi wo hɔ no mo a emoa wo a wo ha wo nkodi na kofa wo ha wo kese de abrɛwo
mepacho bebre nyame ya adom wa fa furu e wo se okotwa scan na hwese akoda no yo ba bema odayi ana wona yi emema no munkotwa scan na mo hwese mu prostrate no bibia ededa na kwan mu ana wankohwe a wo kine bi bagye nsema na kofa ha kese de abrɛw yempese ye de ahoma bekoto bema mu wahu ye de pipe bekoto bema mu ni sa ne omanioma no enye e wo se ni manimu ya akɔhwehwem uhunu gina bra na ahwe kwan abefa so abɛbɔ ho ban ye san e wo operation centers ne bibiri wo ho ene theater yi surgeries bia ya recommend ya ma se kokoye no eno an so de wani bakiri mu Jubilee wani na ye wo ya e na wo pese ye hwema wo a wo ba Jubilee ya ye behwe wo eno achi so diabetes ne hypertension ye ho ntete ye fiada no pa bia ye wo canteen kama e wo ho no mo a wo ba obenya aduane adi ama ho ato health insurance nso ye gi e wo yen ho se eye national health insurance ana eye private health insurance wo ba ye begye e wo Jubilee odan aboabo amantra bridge ne so e na wo behunu yen eya no afra yen e wo 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 we any number obefre na yetumi agye so kama pa Jubilee Hospital any nyumeku ahodo aka ni nyina eka ho bi e na yede maache de bremo joda ekopim efiada mepa chaw dwumadie yi se opese obeso yasene a onso betumi abamu bi empani se nam dodo nse nkwan ohu ena nia ofuru duapa ne epia no enti monfrɛ ye marketing department no enye sika ahe na omo gyewo kakra bi na wo so atumi aba ne abɔ wo nioma no ho dawuru e de ama omo aba no omo di adanse die se ampa efiri bro omo de omo ntoma bɛbɔ ye de ano no fa hodie enkoso ene niema hodo bebre no a eye 0244 290093 0244 290093 yankwa homa ne so na yene kasamafo e de ma manya krobo nananom atena nkonwa yene opani enkonkobo enkomo wo frɛ no nene asada aho otoso onedi kan minim se din ni minya ne ye dia nene bibia boko de yes. You can say it in English language for me to. Okay, yeah, I hope I had your name correct. Yes, the name is correct. Nene Asadao. Yeah. Nana. Yeah. Oh, okay. Nane Asadao. Uh-huh. Okay, so what can you report to our listeners with regards to the impasse that erupted last week? Yeah. Is it last week? Yeah. I would want to, it's even more than a week. Yes. Oh, I thought what Kono has said last week Saturday, sorry. About 3 days today, there was this thing that Kono himself has spoken. He has spoken with his English. He blended the two English and then the Probo language because he wanted his people to get him clear about what he's saying. So I don't know. You said last week about. Yeah, I'm talking about the power outages and then the subsequent clashes between your people and the ECG people. Oh, that was a past thing. But there was a latest development, which I thought the statement, the press release that Kono made just about 3 days today, in connection with the power outage and the distance. Okay. Indeed, the east, really, like I said and I continue to say, the Kono, His Royal Majesty and the second, is not sleeping about it because his people, including himself, in the dark since for the past 2-3 weeks now, if I'm not mistaken. So he's engaging the powers that be, that is the ECG, the government officials, so and so forth, to restore power to his people and himself. If I'm saying his people, and we have two states,
That is the upper Manya Krobo State, then the Yilo Krobo State. Are you with me? Yes, of course. Yes, Manya Krobo State and Yilo Krobo State, we are all Krobos, but different konos. If I say konos, it's different paramount chiefs. We have different MCEs, different MPs, but we are the same. So please, plans are underway to give us light. Just last Friday, they promised the two states that they will come and see to their transformers because according to them, according to what ECG is saying, I am not expect. I don't know, but what they are saying, some of the meters were tampered with, and they will come down to and see to the 40 meters so that they will give us power. But unfortunately, something cropped in which they sent to Kono, communicated with Kono, that is His Royal Majesty, and the Secretary II, that while they are preparing to come, another incident has also occurred. Part of Yilo, they say there were some poles there, that's the electricity poles, and they were cut. So in fact, that made him annoyed. So he has quickly, Saturday, that is 3 days today, he came out boldly to tell both Yilo. If I say both, he is speaking on behalf of Yilo and then the Manya, because he is the president of Eastern Guineas of Chiefs. So well, the president there too can speak on his behalf when they collaborate. So with these things, they are making the whole thing this thing. So if he has spoken, it means the voice from his colleague this in there too. So please, this thing he appealed. Okay. To the people of Manyan Krobo, both Yilo and then this and that time. While they are engaging the powers of ECG government officials, they should not do anything which would disrupt the engagement, because they have promised to come down to check and the day that they have promised to come, look at what has happened. He doesn't know whether the people are from outside. They are from both the two states. No, he doesn't know because he saw the picture and everything, but he didn't see anybody doing it. Okay. But he's telling them, emphatically, that they should do the right thing at the right time, even if there is any problem. What we are after now is we should get light. When we get light and there is any problem, they will engage with the powers be, so that they judge the whole thing. All right. So for those who today might be their first time hearing what is happening at your end, what exactly has become the bone of contention here? If somebody would say that this is the first time they are hearing from the Kono, it's never true, please. It's never true. Then that person doesn't want to say the truth because they have been hearing so and so and so and so forth. The engagement, a whole lot. So if somebody would stand up today to say that he hasn't heard from the Kono ever since this thing happened, it's never true. Even I didn't hear, but according to what people are telling me, the Kono of Manyan Krobo has also spoken in connection with the same thing that Nene is saying. So if they say they don't hear, they are refusing to. Are you with me? Yes, I am with you, but we can't also say that all of us know exactly what is happening in the country. We have some people, they are not abreast with the current trendings and stuff. So it will be an ideal situation for you to reiterate it for the first timers.
wouldn't be? What I would tell them is, because like I said earlier on, there was an audio from His Royal Majesty and the Secretary II in connection with this and appealing, telling them to remain calm. So I thought, I didn't know that you don't have the audio, but you could have prayed to some people, and then those that I want his voice to be heard. That is the most important thing. I don't want a situation whereby you'll be interviewing me, I'll be saying something, so and so. Meanwhile, he has his own this thing. The audio is there. Okay. His own voice to be heard. Okay, so I'm surprised. I would like to crave your indulgence to clarify this. If I am not making the right statement, what is in the news? What is in the news that we all know is that the electricity company of Ghana workers came to fix prepaid meters, and your people declined. Is that the case? Exactly. Let me tell you. They started the whole thing from part of Lower Manya, which is Nenekono's jurisdiction. That is the Nenesagi's Royal Majesty and Secretary's jurisdiction. That is from Kwom to Nwaso. Then from Kwom to Nwaso, there was one or two this thing. They jumped to the other state, our colleague state, that's the sister state, Yilo Krobo. We are all the same. They jumped to that place, then coming down to Lower Manya, and there were problems. If one person said no, I don't want this, do you mean to say everybody say he doesn't want, or everybody will say they don't want? No. If one person say I don't want this, you go on. You can leave the person. Continue to do that. Will have it. Like I'm saying, about 85% to the populace at Somania, they are having prepaid meter. So that should not be the issue. If one person say is not in an agreement or would not like the prepaid meter to be installed, please let us hold on. You can jump from one place to the other. Okay, so it's not a case that majority of your people are agitating that they don't. Not majority. Let us be frank. Okay. You can come down to ascertain the fact at Yilo. Then you come to Lower Manya, specifically Bob. Almost all of them are having prepaid meters. But Yilo, they say about 85% are having. So that should not be the excuse. Even if there is anything that is foreign and insane, if there's anything, they should have patience, although they are also human beings. Are you listening to what I'm saying? I am with you. They are also human beings. The workers who, ECG workers and this, they are also human beings. And their life is also us. Okay. So if that is the case, it needs to be protected. If that is the case, why then has it escalated to this extent? The extent that you have to put the whole Yilo and Manya Krobo in darkness. They have to put them in darkness for about a week. Yes, that is why Nene, His Royal Majesty and Secretary, is saying that, okay, let us forget about everything. I want light. For my both two states, we, the two of us, we want light. The two states want light. Bring us the light. If there is any issue, let us resolve the issue. But my problem and his problem and the appeal that he has made the other day, last Saturday, just 3 days today, and where the ECG is also willing to come and see to everything, there's another problem, which he is not happy. Let us say so. And we are also not happy, like I'm saying. Okay. When you talk to, let us assume, when you say David, mention Jonathan's names. You cannot be mentioning David without Jonathan. So if ECG, with they are feeling, or we felt ECG disconnected the whole area, which
shouldn't have been the case. While the negotiation is still going on, they should, our people should also stop. They should keep calm. They should be calm and see the way forward. Okay. If that is not done, and then refugees, things are also being destroyed. Please, for that, Nene is not happy about that. All right. That's why he's appealing to his people that time. While negotiation is on our way, they should also keep calm. He doesn't want a situation whereby they will say the people of Manya. Yes, your point has been made very clear. Let me ask this final question before you go. The Krobos are we all both Yilo and Manya. We are law-abiding people. He doesn't want a situation whereby they will say. It's very clear. It's very clear, and then it's very clear. But let me ask you this final question: Has the power been restored to your people? No. As we speak now, no. We are in Finland that close to 3 weeks now. No. Really? And that is why it's appealing to the powers be to give the people of Manya Kubu life, so that whatever it is, they will judge things. Okay, Nane, it's a pleasure talking to you, but we will come to you as when we find a need so that you update us on where you have gotten to. I don't have problem about all those things. All right. But let us face fact about certain things. All right. So our problem, the Kono is Royal Majesty problem now is he wants light to be restored to his people, both the two states. The Manya and the Yilo. Yeah, the Yilo. Okay. And then the MCs, the two MPs are also collaborating with the Kono. Both the two Konos. Okay. Yeah, that's a fact. Okay. Nene, it's a pleasure talking to you. Like I said, we will come to you when we find a need. I don't have problem. So have a nice day. Same to you. And I wish you all the best. All right, same to you. So Nene Asada Aho, the first. Or a PRO, the Manya Krobo Traditional Council. And the Kobo and Komono. And for 3 weeks in ye. You try one can ye muno. We can't even say I restore the amount more just say I restore it. Be permanent. Almost as with the sumu. Then it's a feed your one who demo musu to get trino. And you be hunting. Hey, you. You papa. Mamma, quite a brum na for your hair. Na yen sorry, Jumedino. So. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Now we're trying to be Hey, you. If I told you, I can say free. Oh, if I'm Instagram taxi driver. Instagram, but you. Oh, money is my power. I'm on my Ghana. Any other mine. Yeah, that's Alexander Kosiaka. I will show this. We show this. I can pay cash na bedu. By on man, the cheetah for no money in find your politics, you know. Or the man station access for no. Obian fan Pamela. Quarter station access. Quarter stop. Obian station access. We share a meeting. Now I'm out for and I'm saying, I will do with this. And I got Yakwa, Fairly Bosch that. Money to my power, cast in their bedroom to our GB one. Who station masters now ready start. Okan Sabaka there. Yati, yeah, that's yes, yeah, that's Papa Pastaga. No, but you need to be free. Ejana Shini. Make a tabi abu. Atavi, yes, man. Atavi. Yes, man. Okay, into where? Cocoa for now, so most cocoa now, almost Cano. And I'm personally can watch that. Oh, okay. And Sadumano, Papa, Mako, you Kumeni, the Kumeni Johnson. Cocoa no crowdy machine, chocolate, a caribou, or quite new wine, you the bush. A Jumano, a Jubia would a cocoa, a Krubi down, and a Kumwa, a Kimi.
Oh, let me put on you, Jumata, Fini Montini and Chomoka. Maybe before crying, the crowd or Ganata. Not for the 4 years I've been sure I feel and Chomoka until you be a year. It's a penfona Bromudi and the Ghana until a year. Hey, that's Yami Becca, Yami Mamma to my family. Yami and Council, Baba, I say, I thought we didn't be a free. Very well, very well. Now, Obano see a friend is saying. Adelaide, a queer quatima boahin. And I will send this at the Bremino. Anyways, happy belated birthday and confirm why. Amen. Yinti way. Yeah, me travel and then do my way. Am I? Never can say, with I don't pay one can watch them. I almost see big board view. Oh, for hospital before now, I see a hole. Half will pay him, yes, sir. I'm got you quality. As I am my and I feel almost yes, Roma. Before some of the idea in the best of I'm on Chunquan and find now. Me so me da se bebre. If I don't see what to me abamu bi na fe ye to me akọ ye enim. Anopai ma mencha osofo Frank Kwesi Enkansa. Osofo F Enkansa nyagopo ichira opa. Yamishira one me ma. Me pa so di be akase free. Hello. Papa. Yes, madam. Papa, good morning. Hey, yes, boss, rather. Morning. Nyame ahumabo na onso Nyame adumo D10 yo tafida baba ko fe. Yes boss, yenti we D10. Obuoba da to fani juma pa o ya ma nyame sira baba. Obuoba o de ya nya o de anka bio nka Ghana ade nka ya to nso kwa. Obuoba nyame sira baba. Aben. No dia o de bae no. Sa pepepe. Ebinom beye nsam na ne. Anyways, my menchia papa yi owo you say few old traffic light no na wo kwa baby omoton bo fruit omochi bo fruit bibirebe no omfra ho sen akamani okay akamani na me de hwe wo e kan sem bibire o ma broa masisi akamani ena e kan sem bibire opani bi wo hono mo eya na mi wura free ne din asem anope ono so ye chia no onfa henkan FM ni agro obekọ no henkan FM stickers no de abobo ho bibire o chen henkan agent nyankopon enhira ne papa yese ye frɛ ho akamani nti akamani efo nso ye nchie moe na akamani de yeah, dio. Na nyankopo ya adom nso a ye di apostolic encounter e de bremo. Apostolic encounter e ye worship nko a e beba so meba. Meba so di beba kase free. Acho modi e di mapa o ye boba. Yeah, that's the boss. That's na pacho so e kwan na ekonu market kwan no. Meba so udin wada roma udin. Pacho fem na yao, okay. Pacho me kase fi bompae. Okay, yenti o boss. Pacho se kwan na ko no market kwan no. Odan kwanta ho no won. Aha, e kwa no so magu nsu o, e kwa ni nsu ni. Ya me ni ku na ndra me ko fa o me se, futu pa se nam ennam e kwa ni me se de magu kwan. E kwa ni de Hello. Ya kwa no magu so mu ye. There be say kwan de omu ugu aye wo first coat, second coat, third coat, ebi kura akwa koduru 4. Enti no say afa no ma sha ase enya say o ma wie no why? Yo pacho me da ase. Me so me da ase pa. We didn't be akase free. Obuoba. Yes sir. Good morning. Morning boss. Veto gate. Hey, Eja Prince. Eja Prince kwa me no won komo bi di. Pa, nti so wo me number ya no afrɛ me pon a why? Me so na say wa me no number. It's the brother na say ka number no. Okay, nti wo be gina so na wo ne me producer na kasa. Why?
Enti kan wasem. I'm afraid the men was anyway my power here. You see another Obuoba Yes, and you're quitting. And I bet the so ever Trasoa where you come. A Juma dear, every time I saw your Jumapa. Now, yeah, communication, what's up, why you need to walk a bandit one or you go with the woman and telephone wire. Over here, Charles said, Nipa, or so I saw you more, or one and Kakaka, so you had a band word you man. Then you have a public one in a Mebona Basso. One is 1 year, you to me, Juma, Mebua, a bano, elbow the Mahudu. It's a little bit saying, I know the Dinia, I said that you're gonna say, Yabona Bassonia, your cake. Ja praise, ja praise. Ja praise. Somebody me say akonya to na ye prayer de adifo na akonya will be this one here. Ana. Oh, Baba, oh sir. I don't know if I is an apa. Why say you enter that here? 2 years in you, about 2 years in me. You got 3 years. Then I saw the my shot. It never done. A chance over here, my starker. A panel basso of a sort of park and the entry in the status say, oh, man, you know, problem. I hire what you could be brave. I see. Yes, you are pretty and yes, you said. So I'm not bad idea. Yo, yate. Eja prince mame nase. Enti jina so men ka te no na oni me producer nkasa why? Jina so mame. Okay, me pacho too bad. Yeah, the day. Hello. But you didn't say free. Enti ejankaba. Ka te free akama abo o ka shi wine. Okay, yenti your boss. Obuoba any nyame nyaduma ana pai yeti ana sa ana ependo awoka wa ma odie mu a omo fe se bia wo je chedi no mu sa abo enso kagana ho pre Obuoba na jama asem so a that esi clinic abo clinic won eko post me sisi wono light e bi igbo bi so esi de tono ase kono unya light bia obo so call it to 1 year. Okay. No like it. Yes, let me say something. On a bomb, catch your money. I any 3 days. Or friend guy now, family. I bet him said, I'm out on an MC. He used to tell you. Or one Yami and count home. You to me for free will be a view. Young baby. Shabba. So we gotta go, man. Yam fasida and confirm my boy for Udi AHENKAN933FM yaboa. Adwempa hine Kofi Mensah Kobe K Kwame Asante Billy man. Aropei. Yeah, they asida. Yeah, they kwama munyina. Mo amutie yen, mo amufre yen. Munyina nyame nhira mo mako. Yeah, wanted that search na. Ni ekọ yie. O ye number no aboya baso de anko yie. Na watwen adwen asiso na wate ase ama yen enipa na efom enipa na edeche midin Obuoba